Salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kwezi watukufu mafundi wangu, wababa hangu, watata hangu, wanasho hangu, wanama wanzani, inu direct how live au mubashara wakaungi muhimu ndondoro. Tijojibi wa eka mrenge funvu ni watukufu mlo yabo mmonese zifikira zahani. Owenju ambao weikatulemewa, tina ulemewa, haukatinenge miadila mino wa komori. Tina wedanadazi, Votasi mwone majamvi, vomtana mwone mavushe, vomajioni mwone majifiri, vomaharibi mwone marindi, vomasihu mwone majidubi na masasa. Wajua tumabiani mnyanya banu hata wandu wajua kubaluka banu basi. Ngasi banu, garijo mjia, kenga wandu kume wanzo wangali, garijo mjia rengo watanu. Warishilia hunu watu. Nabonga madiso direkte hangu inabekana nyi wandu majakomori, mlo harumwembo anawe ikayao. Ngiwa starabu kamtujito wa fidia raja reda Belgique reda Genève rende zenti zindwachi na mwabese ngo mdonizo ekeba ninde mana mto udisa eke kamtuto wa zemali kamtujuara njila na zibani da sino andwana wakati wa chomwa aeroport baharinga manzo mdo sakomori tibureni zirunda wa bahingela zimuyo mpare wa ora wa ere mapesa hatu ngebidio mhadisira nyina aonyi wandu mdo ikombone sokana evanensi hatu ngarifanyao ba Shaka mna ujua wamba msomo mjabanu mtodoja mwabaka njina parti basi ngani hunu kamtufanya rongo mseyo mkamfanya rongo na mwabeka hapo tinjia na ilanzo madoni nyima nduma majevie mwabaka siya ganyaru mbwana na mwene wa ora wa area zema disatu wa wamba kwa tuko finalize wa wamba wa isa wala mwa na mwene komredi na mwene francome na mwene sente na mwene jua na mwene IPDC na mwene wandu wa weho mhadisi kemcho hunu baba hunu kamtufanya rongo unuka mtufanya rogo amtolele gari ya 5e mulelo ujoka zaje atenga mjoto umusizo ni hose habari za mishwirizi mtuliseni yede ndo ya mwado na kanzana bebanga nyiho nyoti pia ekeba na mtwanza mtoe mapesa rampasha hitwa kamtwanza mtoe mapesa rinji ya Belgique rinji ya rumweze ntizo wanze hunu alafu mja yote kamtwambia wale yokana mjori fanya barogo banu kamona usari hunra na mtojida ili ya nyinyi ezefalizanyu zito ezangu mengo niweza kujiwa ezefalizanyu kezaja au kakabati ndo mani leon alafu emana mtoro ngwa hizo pia ngama nzo mjoda rumweze majili sine za tora buda nyina oba simbira mjezani yode mana mtoro ngo dobya jujaru ma aeroport amadi yabo yake wakeka basiza yabo la ila yabo engenyu andu wekanga mwana bana emana nganyina mbradi hindi nyandu ngamba msomo emana ngamba msomo simambiani aina mkomori ulona akili ege Facebook yakana wishidi ya mndu ya rezudire ndongo au ya hili problemu atukani shidi ya mimi na mdebe za Facebook wana kata jobu wabana bahi ganyi Faransa banu ekegare do Belgique nyika mridungu anumezi ambassadeur ka ubeze baru wakamjaridunga owenchi ngabo wafanya sho wafanya wo barufu wo fahari wo Umar Mirali wo kwa na usubitu ujayo na ukwa ngabo watobula pizza ngabo watobula pizza hamanda mimi ngambula pizza mimi ati kubalika mimi ngambula pizza bontoshida na oppositwa na yo mnyezi mudani katutambrani kedaraja ba yo mnyezi mudani ukala yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man dhulima la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man dhulim au jomfanyani wadi wa makauli na mfanye wadi wa au jomfanyani wadi wa zito wa mtamono na mfanye hizo ntipi ya boli meketi la pizo kami bwete mimho samshana ritavela sima SDF ya bongo tuna begen tokwe ba jitsa inu uneba unusifu ntokwe amjorenga no mimi ni msekuliye mtudone kengyo nyikudubai nubagirena dia yantile matia kono ya Muhammad Ismaila dena msaidie chele salam tukum haizo yedele kaulu na biya wandu wabango wanaomba na walo Faransa banu watu ujuha wa mbaritanke rajuhare da Belgique ya boda Union Européenne walio ya ekawe da Belgique ngabo mzade kinga tu mfana na Marine Le Pen wodo ulone Italia babas ekere da Belgique arjo parso wangereza hiyo hauka banezenti za Europa zinu walembele ya bufundi kombo ya ukaba we Faransa der tumire bali nupia rumo Europa we de njia tunguranganya sha Almanya wakata kolonize wangu Angleterre wakata kolonize wandu Portugal kata kolonize Italy kata kolonize wandu waide Mfaransa woi halafu kama mwabioni uzade usuka lelo uzade ulioda wapi na mswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni wabieni mzade lelo na mswalia mtume ratigeni wabieni mwendeze fadhila tanzo kantia Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad na mswalia mtume alikuwa duka wakaidi
namswali mtume ndio mwambia nuzade tu abantu wandu wafikirio namprepare hapo mjiani mwezi intervention zanyu mabezo mtu kanza mwambia ndo kanziani une seconde namswali mtume sallallahu alaihi wasallam de SW kati uturkwanti sallallahu alaihi wa alihi wasallam ebandu so ngahamade de mlevi ambwa anti dicté jokana phrase kume ya ile dissertation à la fois anti jokana apashia embwa yo de phrase apashia efarasio de phrase amando à la fois dungoze emisitiria ze pages za dungabo pia kata omisizone anti jokana hasibo ntimwe faras à la fois bazo phrase kume babiti na lugha ya wanti hapo isheleze fote haizo watukufu ezajiribu watukufu doka Allahumma salli sallim wa barik ala Muhammad comme diani baba David doka enti afaranta bo watukufu yo de mana ni mwabia oni mtindo nebo jabano no rawabanu no rede ki babanu wime kinga banzo bonde bato amba hindu kabanzo rali kume kabanzo ndo de rawo mbiafe dabo rito waona banti jugatinja la pitali na tamanga bo walo unu olne salpetrier ti juane de la pitali anekati faize kaptuna zinu mihambo atindo prano ve hano ando de honi de bana kwa zafanya baza tekte zango garini ntijodo amba tu lilia amba abonge ti jwatene la pitali na gale kega ya fabo ni rege mdugu ni mdeme abo ni nishilien town ne de zango na bitika chano ni mwade tsuote de tuzungulia yo hata bati wana tukati zingaroti ti angalwa mimi haizo watukufu entino gote shaidu bo faru wasa ti be hezera mlia wanu ke mdugu de hakimi umnike hakia ya tizamba eza nurdi ni shele baba to to tasu ni shaka baba ndamina webi dirisa nyere riposte nzo nozi twa chasi siro renda na isi ukubali ukari renda ile tasa ma bo mwana ma bas arito kadule so chami mimi ngambano ne mafa value yanu bas yo de mala liyo chami mitsina le sonika wa ndo kamtian abonge owenza shonga wa hentinu watoa taarifa lelo ya uka wanu eleza ala ema refugee ne ma immigré no msacha cha unu ne lebali lo banu wafa kwa ndo mikoba ne makupukupu no wale viwan wei Faransa le atume lebali alafu Faransa lelo aba ukana no Faransa watoa karare usu kwa lelo abati dasi si kari parisa radijana si uniko wenza shonga wao ezemengo bine rirege ngobina nda sho wenza shonga wangwari go semengo bine isu warenga semengo miraruna sheda wajanyisiza warengere yadi yantahara wanika wandu warudi wadubi wandu wala wawafu wanu watwengeza riengwao do washenzi wanura wahimili ya shatida si Faransa si karakterizie ze kudetarizie ze no 0 shabanu wanu tilo tukano kwa tufanya shabarudi ngwa waua ono wadharau halafu watwengeza ngariye ngwao Faransa ielewa na yaukana ranti Burkina Faso uja Guinea uja Senegali uja Chadi uja Komori ezo ngozo ntipi ya ongo afanywe babe hao sha si deri jangamiza wora helele ma franco wayan simwambia nuka au 16e arrondissement ula ambassade ya Mavar bati ono consulat ya Komori ilo Marseille go Bahamada la ngo kuzaze rofi oba ola do bi ola boko ketene Marseille nja paroni ko adresse mi somba dungele gari uso ba iburam kobe e consulat ya Komori ilo Marseille amado ba iburam kobe go jusola go bacha utukata kata la ndio Canada ba iburam kobe ata juzi ti rofoto tailo amamdira ka urumiza azali hamba azale shana namlide mje mwishe zami sure ni ulona muhima mje mtembabi shelezi ave seti jomzabadini apo ngaba sikatari mabia nini ngamdwaze miliari mwana wazali yazifanya usinu gulibo wandu ma Amerika na muishie babza ngo libezone mwambia ni sinu shereketi unondwani watifu eze miliari mane Komori wasufre eze miliari neze mali zinji yao gezini koma conseiller wa Macron sha Macron haisa haelewa hauka ema hainupi ya wajomba watu wajahunu waelewa au tuamba wajuka unikwa rendezvous ipulo mahane Macron ngena fijo jau wala makonseye wazingiza azali ai wazingiza Macron fati huna azali wakawani kama lujama pesa ngaba ya ulu wa nyumba ya 160,000 wa Komori
abasanga bo makonsei wa Marekani Donald Trump wakati na jana mwanadamu wajonika sholo lishoka mtu ufanye baza ngo wanzao direct yoni jo ambia Arabia Saoudite ya Emirates abonge banwe mwana wazali katutawa au kaone au kawingu jo sisazaha Faransa ngiyo conscient ya ukange yengwao o wazungu ngwa yengwao mitsipalisa wazungu wa iliye banu batiwe mtima tukari mwana avesia wabwa ibila rili mba tijila mba babiri yani bahitido na hala tarjuka usekwesha ulaishwa buri njia barambeza habari zatu yabo kabishi yabo tukufu Faransa wa isa wa ele wa yaukana bwana woide ya watashi ngoni hasare Faransa wandu wa Faransa ngwane bele ya pia basanga rjo sasa nywa na tani mrata wa gujwanza ida jirobarini au ke Faransa mala doenda irenga jaya ambana mkweze apeli na mkweze izidi na mkwe mishahara na mkweze kado na mkweze tike na mkweze pia gezizi yao mala wadonda uramase Niger wakauramase Burkina Faso wakauramase ezentizo pia marizikia balo aboko atina ndo babiti twalo niyo video wa Nigereno atongeze Faransa yengwa afrikano uo azali wo la minwa ara wo makisali wo de mafahavalu wo polbia de majindu mayanu halafungu anza abasa ino ndo alona akidi renegocier wa hundere hunda yabo yabakindi abo walo komori no walo hunu o ambao wanomba na ambao wastaarabu embabiyoka mtu akaria mwana che wangu Faruku Beckham ombeni hai na mtu ustaarabu hanyu mjenu wa banuri wone banu itoka ulazima na kasu jo twani ulamu nge Belgique docteur ulamu da na docteur Rafsanjani na wao ni wahunde ngwao Swiss ni wahunde ngwao New York ni wahunde ngwao Geneva he droit za ndo za soma hizo zote pia ni wahunde ekangwa nzo del Cairo dungane na wao okayo di yesia jahili garab rende Strasbourg Parlement européen ngiyo yuho yori laho rende Geneva rende Bruxelles malali wapia comme d'autres trois starabu wanu na sijana wanu wajue habari ziyo kwa twenda hiyo kwa tutoamba hindu ratangara liwando mpasha hiswa kwa tutanga hindu rasisa wando mabareni shado todo ja Facebook kuba na nimura jansi se frase mbili ama ngasi aruma dicte na indili alafu ntwabili wano wasihule ntwabili wajahu tinda hunu kotina kwatina rwazifanya au garjo urabula nabantu urabira neza ko libano shabo ni mugo chukadabe elwaya la simu ibidere fanya chao banila simu chao iye pre wakati ni mgobale ndiye kaishanga bo mikro ngabantu watola discours yacu banuka mumrambu woni banu cha engeri tuwaswilirane ja fa wandu wano ni kutoka mtamba endale da hamwe batijuka nabo katraka wana ero bana bango totia wonu line abo yabo watukufu ni wandu macha komori mwishia mambo kana wawacha hunu wacha wafila na mashu na mjombe mwambie kana ngama tori fanye bokuri mwerane mapesa hatu gena mabezi wa bidiri fanye bana basa banga minerali ziku metazi wanu zabaki njazitoa rumo ukombi njazitoa chao gena mabezi wa manto fanya basa bosifuma medwana bo baruan bo razida bo Abdalla agwa bo Hamidu Karihi la bo Abdiswef na mabezi wa manto fanye mkwe mapesa no fanye zo ngora tori fanye bana basa bari sari fanye zo kwa fanye bana wandu wani bidiwa wajua mtahen mimi agatuja yoto na mcho na mcho nifanye mtaze Sharif wa para hata wamtia vichili hata ajamba tu utaubo adwata wati abaramba wanje uloya iso dizobo stalibu ijabu bo usaina bidiwa ndo mwambie sino kotino abonge abo yeye de risala bo mdo ikoba mwamba wata wacha uno wacha kwa tina ndo kufanya na mbona mbekana ema pesa kaida una pesa town ema kidis esha pesa hiti ndo sopa rijori fe bana wo kana mu ekakweli sheyeni wode komori uwange na garanti waisami doka ntsobanga mibanu kuna ruda doko ntsoba ilide hatu ebiyelewa kamjaelewa sabona wabusha sinau wode komori waisani kwe okay ni kwe garanti yakana ntsoba bae ke joda doko mimi amdu azali mimi amdu fanya ta imara tibofundi kombo baba mtuko hurenga utamba zembali haizo wado upande wa mado na kaza mabiani yokana makatiri na yano Komori ifo ikena crise beze mali na muipartage wa duwe wa wanzo wa dosa tazizi wa wao mali za tofanye Komori mwana waza lazirenge pia gutoziba makonseye no iliwa mwavanse wa msili yeye ya baki rais abonge hewa male enga mfanya ujantuani bahim atamaudu twakia makamna uona waziri au ministra au president na bo male kemda ze safara lenu mwanama Iftahu mwanama Muhammad Saidi mwana watukufu mwana mchwa hangu mtukufu mwanama Bashira ili Fatima Saidi Fatima Usuf na mchuhe nyoti pia Fatima mzee Saidi na mchuhe nyoti pia mchuhe banu je rifanya ritapiliensi ya tube mwana waza la rengeze mali za Komori pia
hazini kama conseiller gutozi anyisi za wabo Faransa na Marekani no ili wampuse yeye ya dia rais zo de zero gozilio banu sheleke kamtuona hindu ngamusoli swala muhimu banu wa Komori ela pitali ga joji sadi ngabanzo nichibu banu namdori chibu mbone sokano kamjala la mahafa banu wadora mboka banu kasibanu karjaleje ya kartima timanti mrati de crash shamtima hoida mbani no yehenda yuja na hindu tiziwono na watomba hangu no wabaya hangu wakausisa waoche aweke na mnabi ela pitali el maarufu na mnamwishio ge joji sabanadi kai hisa na mnichibu eze scaneri eze yeremu eze nokopia ngejuka ubehwandi omwenje gojuka utilwandi garanti yaho mwenje gojuka ulada majiga juka urubishi haya boda ya yato ushindo parihani haya si yako jamba uhe na mjamneleza zizo pia imala zijuka ulazije uwo mahada ubezi ndizo juka uti uwo mahada ubezi omo zizo zijuka uti docteur yema infirmier godore eze dara ezi ndizo utaya mnato challenge akia maitijera ila pitali ye jaisa ya twamdu teje ka joda wadwachi abo do firana no vinyo yabo ntujwe ko joda vire de letel ti hale abo sheda kati ule na kume majanvi na maridi haina kati wena wazugu haula ata wano vinyo wada walemba embaza brochette zakafu obarivugoshi nelegita pishalisa inyoki ale banu ga joka uhika gamanzo mnijibu yabo nyi wanu mlo banu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ustad Ahmed Said Hamad la pitali ibidi hisendi kai hisa eze yeremu omonteri joka uyende sa omwenje mahalani iho maji ya joka urumishi mahalani iho bako yinti kabati maji ezi tanda magodoro eze dara eze machine joka urofu eze dara neze noko ize kakweli la pitali mwanzo ike la pitali docteur Gonda ondo ali abo bainga urungwani fu bainga unjabungu kwatsuba utakabusiromu ibidi utasiromu mlabelo wanazijaviano na baju yende hanwe hauna mnabi yoka ezindu izongi zo pre na mtu amba oui ou non ezindu izongi zo pre ma docteur ma infirmière ma sage-femme administration wajuka ujereza ngo yizo edaringeresu yenda libehula eze IRM eze radio eze machine za hot ko pule manyo eza hot ko uzalisa eze dara magodoro ezindu za unukiza la pitaliti jodo nuka uvundo eze ngo yizo sangizo pre au supre gizo pre au supre na mnabi o mwenje maji ezo ko tukomna isa hisa mwenje sa unula da biyo yo na mnabi kengizo pre au supre wodo pade na kanza ni mabieni bana eza mwiso nga mwabioni bani okana nyi wanazijana bo Abdu Smaila da wene mikata dipe azali yenda ya irondo wa ya jaitao na nyi wambama ministeri wandoda nyina azali fundi kombo nekeba nga mfanyo hazi wanu bo Salimu bo na chimi Abdala ninyo watukufu mdoba nekeba nga mfanyo hazi mwa registro wana haramu wanu warengwani fatihu wakanti banu kweli warenge fatihu wa msindi he wanzo washanze sharia ngabona mnandaro swa azali na fatihu ngwando walo lenzuani waje wambesi wanzuani ekenga bondore wa voti za ukangwa ta homri hiyo suwango afanyao ya ukana wandu wadokanzuani wa fepia kartu kabati turunda zila ya Zambia swali mwa betwali SMS ya ukana ranso ana aramu wale bakartuani kahindu swa ujoka uka president ilo kamata fahavalu halafu ujoka urumenti hemi katadipe inu ilo hamramba ensemble katadipe yonge juka ufanya kan system ilo basa katafanya jangleteri ja Italy premier ministre wodo gerenti inu ba gono wa ijoba kibasi ilo ba izwana ezungulia basi yede system mwana wazali yanzu yafanye bo mwadi bo wanzwana abonge juu habo bolero bausomo starabu wende urenge mshenzi wa azadi ne mwana uwanikensi ya hatu bobolero juu hautira ze banu ba weme ngoni mwa wantu wajuka mrisove banu uja huoneza ukauchia juzi juu habo ikililu ba okando za pharmacy shari ile shambani uja honi kwenti kuna ujojo udaze ukaserse wende ukufanya mafiti
hokule urengensi hatu winiko wanduani juhabo kililu mtifikiru bade katifu wa basa shamtifikiru kana ndomrehemuni juhabo umari mgo mrizuki wangu benke tinde siasa inu wallahi na mala banyera jo kashoferaho na beuziki wangu bainge tisomo tujamba tisomo bangu shamide mwanda shewaho ngamkoshofera haho na nikemitsami ulinishie mbesili uteze jaiwone shabana basanga se harumwensi ya hatubari fu juabo shaihane bamba wititorendwa bahindu itona mana bo shaihani mje mke abo mleze mali mwahema jumba emna mwana wazali ya tuhema nyum nadaba wazali ya jamre meni mabibo dufiju bo shabuhani bo dhul kamali bo nyoti pia ya mrende nisiru na mchweba nyide mwaregensi ya tuma yangamize manazali ya loba no atalelo danyi emanazali ya ngamizensi ya hatu na webo bolero na webo wikililu na webo mtufumbwele jishenzi la msaidi yenele belu nele panganyile landobi nyide mwatongezenti ya hatu ya rora kamtina droit ya utamdaze bana wabasa inu mbulie fatihuda ezinyambamba izo ne mabudu kuju yao nezende maizo abasa na mjua utade utataya udonele tembwe bo ikililu urotenti ya hatu au kaweda wene mdumsha au mjamregeze maliza kapari operasyon yani watika ba mdu ufanya operasyon apasula operasyon ya kalkuili operasyon yani operasyon cha mjamrotenti ya hatu juhanyi wantu makadanyina dobi makadanyina sambi mjuhe banyide mwangamizenzi chatide mnamshenzi woyi weya jua haundruma bwete ahundruma laba weya zira faranta ba wikatina marifa wikatina ndogo za yitwani hamangema imdoni wene sekwana haramu wala piye keto chopana nge hamade fundi mnyumeni fatihu atofanya hamade fundi mnyumeni enda holi kweli enda someso wandu ya uzise ukana endobia wa Abu Jahali harumwe tarehi esu alali jaukana man qatala Abu Jahali alafu ngulindole jawabu mani alladhi qatala Abu Jahali harumwe tarehi la surako au la dobi de wandobi au de wandobi alafu kabo mnashwano wa mado mimi jana njokana haja njona mba mide na muwa fundi haba ndi amba minja jali kweli jana njona mba mide na muwa amba au zisawa saya edo bya wa Abu Jahali amba mimi hata nyatunja josubutini uwe ko jamba hoto wa roho mimi utujamba dami amba ndi mimi nja josubuti hata ni uwe nyatu ko jamba njona mba kami ni uwe ndi ni jao basi habala wasaya erandami min toto ufara engetini question de ni wa Abu Jahali fundamba nampare directeur ya jara kaba tutwa wana zoni ina inu classe ni so mesa inu classe ya kabidike wa jwa zelo ko sa taripi mani alladhi qatala Abu Jahali wale ya muwema hayo hamba Abdullah ibn Mas'ud wale ya muwa sha baada jahili lo wana zioni mzima bakon mi jana njaja mda sijamba nda milo na muwa wasaya mimi njaja subutini wepu kalala ongeju se Abu Jahali funda shankaya wana nazweni dinwan amba namnipare directeur na nagarilo directeur Jamal ishiona zona ni enivolo ni obani bidike ngwa maternel amba uzisi wa mad ndobia wa Abu Jahali woti mwambia fundi tumwambia kama jana njaja mintu ndobia muwa uzisi ba mimi jana njaja ban au ti uzisi mnashoni wasaya amba minja subutini wekalalao ngonjona bati ni wo mwana damia fe yon toto ufanja jo subuti alafu ola directeur haka ushia fundi hamba nga usiruke ya Abu Jahali ngo klasini hunu benamna ni wanao hamaka to klasini hunu funda basalam taka amba netawe keli kwa lidai izeli zo fatihu ya haja yamba enda bakuna utoni kwentira hamba kamtuonesa kwa watu tida wanda ngamtuonesa kwa watu tida wanda shabunga bo aja izeto namdo tsote haba wanu Jahali sihi kanga mazomte na mwimeranza to misizon abagia batika utanjeni mwambie libanyo kana masimi ya nurul aini fundi kombo zaharia nyoti pia tikobano ngomti hao banu na mdotu wema waziri na madepito mijini hanyu washenzi wanu ba wanu kutoka ukana bezwe nao wanu wadaza pia wararilwa fatihu ya rengenti ya irote ele wahulia magari haja hawanika wahulia matoyota wanika arengeze miliari ngulibo ezo tijo tigula na hubimi shada boni bujeo miliari nguni kwema conseiller wazingiza Macron no iliriti mwone eza hatu libiri mabangani hatari shindi litengele ya Macron no walo karibu nae muna hiroi
inu hamba DVR inu parti asi asane dananjia yo hamba DVR démocratie et valeurs républicaines. Démocratie et valeurs républicaines. C'est de tinjaru ma parti à France. Et maintenant nanjia indaru ma parti. Et maintenant nanjia ma parti nous. Wa wandu waluka ribune mwenza shonga urumwenzi. Bahema na wazali harenge aina shaka ya shende asini kanushana na muhime beka e opposition ngai wanawe namna yenu eke opposition ya Komori ni watoto wa staarabu wana kwa tonda watu ema pesa ramu habashe itwa bainge zozili rae asumani tito tima rishipo rishilatse rifanye jambale bala izo yarendwa ko jambesha juu eshenze matu ra asumani tito tima ritoto mtondo wandu wanu wa staarabu wana wadu ko ukepata pata wana kwa tonda watu ema pesa rimposhe itwa kwa tujua wenda Genève iyo zambilwa kwa tujua wenda Bruxelles kwa tujua wenda Marekani renda rashitaki basi tujua ni mwabiene sujanti mwabiene namna walio kwa uhama ni mwabiene na unti mwabiene chabuka mjouti hata mmeje mkeka mwisheza mhimu ni mwabiene na unti mwabiene za himi miswiri njua urenga watukufu wanzu warungo ebana ni mwabiene na unti mwabiene ni ba hizo hadisi za ibwata namna opposition ya Komori iliyo matijubanu ndio hamade mnaijana miswiri ya lala yaona mdada heya jaya heya mbaba ya kanti atungo uhano siha mwana wishio mbaba hewe ya roe malanzi ha alafu ola mwana joptasi papa ezabaru desa wala la mama ya upashi ado hano siha no ndini jao mama namba mwana we yinusha twani banu karjasa bwana zinda zibisiri zabaru haya mbaba boju wakantu ado hano siha jao mzazi akana kufikiri kufanya lafa ambada sababu mbaba ho mbangi yonku alafunga manzo yibwe ni sisi alafunga yongu izimbi chao basi mwanamba ezayo kena uzimba ikade namna hiyo aikena hubwa ekenge na mbanku ngodo mpashie masiwe namna hiyo kena hubwa amesaba ngomba namna hiyo ambapo ko ejirani mando ebingu todo chabo eja zingara valve yo vuzia ekauroha yo chai vuzia ajaze pompe alafu ifo ikeku kena hubwa amba salam taka boa bahi eke opposition de yi amumbla bio ne kasuma na mkabwa ba ya jo parjo sabotia eke opposition de yi asuma na mkabwa ba kana usayabo hauka kamtojo chafanya ba he fanya kamtojo na rikaba zima ba yelele sai henda ngiamadi wa vile mna moto enda ka uruja mtata hezi fuba kutoba galiana note ambe kwa kalo hitu ama magalio wana ndino hogo watiti wana mapuzio ambe ko pora pusiondo ambe ko pora na pusiondo abo hongo watiti banu paro na marwachi wana mapuzio marwachi ambe mino wona ya tata jirani kamba bangu ya vuzio yo mahuso kangu vuzio mpira kwa wabiadrabu basi ekenegede namna yinu kaptsejere jaun ba no fanya cha ndo ko muri wa utishia na batani wala wamade de machinu wa mbiloka mna shinwa yao ne mbaba yamba papa wanunga tugo uone hana inga tugo la pizo mweze rezo bari si ufanyana sina na matu watiti bo papa engo noje bwana wadamba dasabe dunia yo yamfidi hana ibwatana masakala kama timu ndo mbodogo za mradi pia kwa tunga baranga za mafiti maruvu eza weni mitsi mbaba ngo mshanani batu ijo yo ndo ndao abwengenyi wana zijana wa staarabu na mdetse pata baba numbwana yo wano hamali bwana yu wana ha déplacement na ustaarabu bwana yu wana hafikira ujo sa Komori uonge na garantie ujo sa Komori waisa hadise kanga mazo wisheshe batana mwimera tsibanu kasaro marugo za seriye bana mani renge fundi kombo rati baba abasene mnugongo jogo wa parambe wacha tinamwe bya baba mpaka zali hafude ya disi ke ba sa meterisa hanyuzifu jogo mhazi aboganya hao abonge yabo watukufu fundi kombo nchi au wambeze fikira ulo nizo ya uka fundi kombo ovehe apeli na mjuhe bakarna utobake na mnainu benti ya hatu ngasi wa ukari shinderi récupérer ya hatu watina ta problème na mjuhe benti ya hatu ngasi wa récupérer
au kwa wazungu waisa waone saukana familia zali ile atogeza wa komori wa ingao Faransa ngwa ile wao ya ukasi wa komori pia ngari tambi hao ya saidia wazali wallahi wajwao Faransa ngujua ya kwa komori ngwa mienga wasibabu azali alire no hakodi ngoni mwa ujo kafati ukartumanta shanyu wanazijana mwenda marengo ritona mwenje ritona maji ritona msomo ritona unono au ndoni baka to duko jawamba ukana diplomasia azali gion chema banu mumone yo ya kalem Sonde rukatiro foto banu lantu azale. Sala tu kanzabe zijadi go simba ule champagne. Foto lantu azale. Salinu. Tu on ta wa mtujo wa nando da biba zinda zindu mabia. Wango hazil. Tibude wango to hazil. Wango mona komfort. Hadi mmoja zero zaka ujiriba waka ujifilm ibanga mona alhamdulillah rabbil salamtaka ya balade arjo wona na bokomori ya wadi hazine da pasi ya kuda dazira kwa sambaban ama konzo bale moto assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam fundi watu ngoto shahidi na halisi hiwa doka garwana bwana yinu bo fundi kombo zandani eshesi wa shituku fushantuani ibidi wa renke eturu ya hao 2021 tiwambiana mjuhe etamanda we fari tulilia zwani karna bulia tulia ba usiona ama mauri titiubu bala ubundi ubwatama bako joba kangaziti ama ubwatama da sababu mzwani kufanya mabwatama uwo to vuwa yabo ubisi azali mbese wabisa wo eturu ya hao salamtak abasa mali sawa mali 2026 dabidi warenge baturu ya hao bonzuani wadaza walala eturu ya hao ya rengwani ya sumani wa mkababa ngabo aba hata 2029 kana wiona utuambaje watukufu wa mwali 2026 no watukufu wa nzuani na tiyonge mkilisha okeshani yashafanyiwa mwana maza kiswafua ni hazambalelo moti we mru wasoma njide mafundi watu abili wanazichana masoma mdogo tijuba ikabula zimikele longa mono ame fundi kombo tole sha ela rifuro utuko zungu haenda fungua mwandu kwa ya zingara kwa ya hapangu to zungu wajao ama suma na mkababa anu elebe la hawa ndu ambao bidiwa Tanganyika wandu wa sharia hamadani wandu mjuao ndoko za usuzi administration na kwa madasi ni ya mtu ujuara mwanani mwa mabali ya dossier njema na document njema mwenda Genève mwenda mwaona yo droit de l'homme mwenda pays balae mwajua mwazibali mwenda Belgique Union Européenne mwajua mwenda omahalani ubu mwa na mtu ujuara mwenda mwa fanyizero kuzinuidi shale lo mtu kwa kabanda mina uri hadisi nswabili ni wonenga ukomori twabili ujana mbimba kufanya bujilo komori na hunu no obese watu wa yoka mtuto wa hindu kamtua na kamsina kumfanya ho shengo watu wakana weidenda urimenyo Belgique weido urimenyo dahubini weido anturi dangusiwa weyato amaliteri to lobana wanu wafanya angwa mtuto wa kabanda kamtufanya rugode mania haina kati mtu kwanza msiwa msekomori mwede mche katuka habati bana ni watu wa Arab yode ya vidi yararu Faransa isa yone sa yakana ketwanze mnahara muoi sha omwe kwa na utodo tibeni wazila kudeta wajo pandu parce que ngwa droit kangwa do timuliwa aba 16 réseaux zibeni wapi enge lazimi yorifanye chebanu mnahara muoi ya 70 ngosi alafu wanazicha na wastaarabu wa Sakomori eze shughuli zifanyiwa mkababa hawambia ukana wao wajao na mtebe nyumba yangu tainu na watendea na wade hundwati ebanu wa ukweli wa Sikomori pia kwa nada wa unondo wala wambia kana banuri ndani mwerea ni mali za majilisi ri mwerea ni mali mabaga mtoka kufanya jao ngamtoka sisa magari ngamtoka usamiri ngamtoka kufanya jao na mwambia basa beni mnunge na sa erotezi limnike ni aweka kweli au watu bila wachezao watu wambia bofundi fo Komori kweli angamia Komori kweli alingamierewa nondo wale yupi yangu anambia yangu filme onere utuambia wanada mwandu ndongo hidi wodo pande huo
Eban wewe daone mabani hao ngamrenga unoti ya hima deputy ne ministry one walo pre wahunde mna mshahara hao no kweli warengenzi hatu wainike da balahi mwana wa azali ya tuhamuo raero wa msaya utuina ndogo ya zijuao enga wana nouvelle ya mtate habari wikaya wazeni kumbi yojire da première yojire da demoiselle d'honneur le lotsainu henege Maroko inu katwele saushens ela pitale el maarufu dini joka uhisa ema jia tuko rumishi habala yaunga enda hubi omweje tuko rumishi habala eza husu nekawani ngorongonoti eza husu ezitanda ema gogoro eze dara eze indine zele machine la fez joka ula fez kuwazila no rahafu kwa kala pitali ya kweli yonga zweke na rahafu owandu tuko ujeri la pitali la owandu hindi engizo dabi amushilio fundi wangu fundi kombo. Marhaba Ustaz Fahar. Andani de ushukuria wakomori waridungao na huambia wakena mvuza udunga lejila eze kweli. Huzusa masuala menji yavo shahama kawaida miuhanza zenongo rizirongo harma zenor muzahazo. Nam. Andani miutabi hambavi wakati uvumbu wa maopoza wale wabidi wajusiwa. Maana wenda hata uvumbu wa mvulana. Rijo karanzibu kutasi o mwana wa azali. O mrumishi wa azali. Yatongeza angamiza haini mvuze opposition. Hatongeza haini mbamali ya kahunu aloniyo arumiao ya wahe majumba afanye ada ya azali. Donc mi hanza utafauti shembavi ema opposant haujoka mruoi mvulana wa hawarenge hawafanya watoto watiti ngu warumio ataba kagaboko kwa turambua ngamushukurio bwana Fardina uka bwana nkuwe wana ndainu do tongeza wandu waelewe mvulana baishe ataba hange na ula ukaido honesaka ye opposant mana yojo kiri ade ya azali cha wenji waelewa walosurtu Faransa kwa kaona ujua wamnike realite na mana zila warambu wakapia zila nrabu yodi atongeza kakana ujua fanye video raheja uvumbua mana humtinzia le sutulae donc sikahanza nuku amandi zo zikena mvu haini mrurambu wakatindasi rimvumbuwe itike mvula na bari ndio muhimu haukai komba inu mengoni mwa zenongo zido na wema doka emru wapewe ya azali hashindi hafanya barometer mrungu chindo avimi umrundasi na mrutindasi mrungu chindo arambua emkomori ne mrokongu yengo intinu yode mbano positive ya azali bali parce haini ulio da yena yewa mru wapewe ya hadani upande wa vili nguvumbu 2029 yo haini mzuani neshi ya vumbu wa 2029 suwa oge karibu na azali somrulo harmo ujinga watumpa mpaka Hakika nguni vumbulio 2021 na hizo pia no 2026 ya mwali no weti mroho kazi wadati hakika ondo kandu wanambu pia ukawemru wa pato hasare ntinu ayanga mizao na haini usiku wanungo wazao roho zila wao hata tinuishi ya oka ngondo wanduwazi wa mahamengo mirandaru warenge mwana wa wita iso pia zo azalido zi prepare parce que ndo ngombi helio zo jaharma kaumirumu irimiona mru wa peu ele jiola lelo raweja endelea ele jiola lelo ngemkinishi hao ya uka vala mengoni mdoshi ya zefidia hata Qur'ani yamba wafadainahu bidhibhin adim ngemkinishi hao ya uka ngabo wandu wa Afrika wenji wazunguliao ne zonole ngabo waparsuese baba jalina Ethiopia wandu azali ya wabeha wa destabilize wandu wa concentre na maana hikima na jau showetu ngemkinishi hao tizishia lelo Mwenyezi Mungu shahidi ya uka banunga wandu wenji banu kwa azali de wabeho noidi wa dorito wa or na imana helelesa na siro rafila na mahakama ya mafiti ya toto kufanyiwa abongia abo izo ambao ngamtibitisho usuze rogo amali izo zilo daruri ya uka wandu wanwa isawa ole saukana kwa tine maarifa ya protejo wa komori d'ailleurs yele ndugo ya madu kwa tushinda wabilido ya komori wafanyiza lazimu watojibulia basi ujinga na udaba chakabati mbarugo yone sawa ya uka wanwandu wabea wanwandu na maarifa wanwandu ujao ya kaulazimu wa komori wastafidi na mbarugo endelea kuzifundi maraba yabo mimi tijuhanza udovanza useno akatuvumbu wao
mrachwaka wengi daina azali utimuwaze opoza mana nguri menyeyo ila force zadunga hapo dohone saka wastaarabu hamando wanuwasi hawalo wafanya ziharusi na hizo pia wandu hamanda wanu narido atundando nondo au ka haini mruto juu autorambua kazalina lebea la hahe wanondo wanzawa ngamize ntinu yapo timruo homnika kredi nartuara tuka petetra nga wahara kwa tusubu torongo wa na hizo zozo mkinishiha shawa ukale wacha nikiwe haki nguhundu wandu wasoma na jao wanisika yapo mri afanyada ikawanza naye waje harumwazi habari problemu ile hapo hindi uwe menye fumziro yohutia people harumwa desespoir haukati ishia uzamba na izode nazo zifanya bangu sanacho uenda tati wasudio mana yangu joka impossible muenda Komoro mbese avion ra mlango ubulwa nembese nsojo hankulwa yani ngabwando kuwa jo ijoka manga msinganiwa donc chao enda ta wasuli hiyo tijo kama de fikra wetoka emnariali na laka nafanya shughuli mbese tijo fanya shughuli yao kamroeni mwangamize au nangamize ndravu ya hahe donc voilà sha kutushinda wafanye hizo kutushinda wafanya mna movement toko wonti kutushinda wajidai hata zao heli warengwa na aeroport ya unga rinda ndo mwindisen arihe zamba bijauba wandu kwanza huwe ne ndo sino kuzamba au bangu azinu ngaundo voilà de namna hiyo donc abo ilo muhimu monsieur Fahari handa nindizo kujana swala muhimu ya bwenu wakati mimi hanza ni jena response wa Komoro welewe ndondo Eban zabari zino kuzinza wasulta basa mru mjinga hamando yi mru hatusoma amazali utiwa ndu harumwa fijo haringe na bunduki ngurengoze malizate rumia pour kwarto shindara mtoa le jawabu zima bahi kartima organize kartina ikanali karjashina rafanye kanali yobi ze fikra pia rizi tuje ede problemu ilo nziro pourquoi ratu wasuli yabo kartu wasuli parce que wenji ngwajamba ka wodu anzo watende ini problem ya pouvoir ya Komori yabo kamra anabo kamzia shirafa atende sha mru fulani ba ngumri warozi nkabati ende parce que eda joanza atende exemple donc yongiyo ngabo inu esindano azali harema wa Komoro le wakiwa kutuzi parce que zino ndongoza hera zibutasi donc ngu prepare mgazija amwambie kafamba mzwanoti mwana nyasi nzwana njia harimo ujinga obahe ngaboka ambeka elimbe harimo sensi yoka oti wana nyasi très bien donc yongi très dangereux parce que eleo ajali Fahari ajifanyao parce que mitelo kafara safanye testament donc hizo mzwani wone we komba yenu yakobiji wewe ukiantete parce que ngafikiri kanga bondongo amasambinga ngazija shasala ni ulo nzwani yafungwa nzwani zimzio ni ndinyu anzwani msende mwamrega hamvu parce que bala una salami kama mwanadamu olade suffrage universel ya wanzwani wamvote salami gouverneur bala kajafugwa karo harma gouverneur hatolo hamvu harma gouverneur ça montre que suffrage ya wanzwani diariwa donc non c'est pas possible ikawabidike wanzwani ndo renge gouverneur hamvu wamwempoze ango arauze bunduki ngavjoka problem swafi ngavjoka jao amwambio ngauti kunaona Maître Mahamoud yara la na wandu wachua ulonzwani emare humene wana harmo mjua wani tambakai wanyakabata tambarongo ata direct fanya ta écrit sur place tamba ekamchorenga direction wandu wamlo yao pia mwenda amo mtu ndovi salami prison ajakade directeur de campagne wa ndovi police ajo subutaje interpose ya bondo yo mare humaine izo ndizo raka ufikiro skila fundi wa true Yusuf Mohamed bwana ya jahunu okazi ndizo zafanyishi ndizo rawafikia no aeroport c'est ça donc yede one sa okasino pia kasumkinishia oka des canal et canal que chinde ya parihaniha haino wakati mimi huambiaka evanze gouvernement zinindi mimi mananaka unjia siko amini kazila canal eze collectif zinindi siko fikira silanga zoka canal washinde par wasilia kufundi kombo oui evanze gouvernement zinu ziba ki 2020 hata 2025 hein naam wanuge jo bakata dahari aungwa jona karzashinde
namna uona watu wabaki namna inu basi au ngabonzia endelea kwesi no ngamfikiri fahari bala ngabonongwe kwamba habitude yani wandu warenge kama habitude na habitude yo enda tairende au fanatique ngwelewa hao donc wandu washindiha la plupart yao changwa ngwatongo siale giribahi parce que e kanali nous c'est vrai yo tracewa chez dungwa ne peuple donc nganzeka wa komordo mana general wa amini fikramanda yenu wadungwe mroi voilà ça c'est bon ede male kanali jo parisia chachuka na zike baishe gouvernement majana maili shahani gouvernement kati ya sudungwa na uenji yokeno shinde waswili voilà des problèmes mkurlo niyo donc voilà donc e kangari jawebo e azalwenga mfanya e shawiri hindi parce que zinu pia rifanya inu aba constat e ngarifanya proposition hindi fahari komboe proposition mlo niyo hindi rijua ka mvulana ngurambi ondrabo mvulana harengema opposant walo komoria wafanya jouer nguatavuso donc riele wa hiyo riele waka wananyasi wasihaiho pia ngo wahara ngo nazeno za hao e combattre de yatende uitwani hao riele wa hizo rijua kama politician walo hunu wakwatushinda warwaliana e solution hindi e solution kao yandisa fahar nguna anzika kujareje dingoni harmo solution hiyo handani do usoma hitima upara wandu wa kweli parce que zinde zemvurlo nizo wandu wasome hitima haini mru kazo mrundabo haini mru ambondrabo harimo ikomba ino mko amswarifu donc watu ubaki ngwacho jana solution parce que kweli solution jamala ze kweli zilio na mi usante kahenwa wakati ngubla ngomandi zo wandu pia ukawahara hitima hiyo kirongo emru ya ikubali naam wamando da weshenda wamengoni mo wandu ikayao wanipara ngwa upre rijo itima par contre M2 wanasho watu wa ufahari na watihiro la mwedo watihiro na hizo wamba mwanzo wa place de la République e kanjafa naam na disa rare chaumba duwa yabo zahandani haina mruwe kaya haina malarjo kaya basi karjo de tende zedi wa hiyo atarjoka usome itima shabo wa appel naam yule mwana mtu watu ya ulawa juzi hafu haruma mwana mtu watu ya la haruma mji wandude ya ndaya dola ni mrume mwitiku dia washidi ya ulawani mwana mmemu mtamdu ya washidi yabo wananyasi wanasho hatu wazaza hatu wamba wanzo jerike batima place de la République M2 yabo ngwa jojabu ulifanye riberi sala ya hatu yoka makatilianu ngayo ma incompetent kwa tushinda usekurize de amani de epe yode amani doranti namna jobe tuka bali numichia ule ndo wao shadi capital hiyo aina usiku yanuma jindu malevi yatona hata haya ukai kapitali ulio ketina mwenje yode mani ya mdio walale wa bale shone de yazuguli yepia dukaka na uone hekaba la shone de bomasi majaya ulevi twandi yambi shumina chan ebane majindu yanuka hizinga rawenti inwarele ti police municipal ti ministre de l'intérieur ti armée kabati bango pia ti doka undi wadi zamani sali mali yamiri kushiri ayini zora tuhanzo kasali mali yamiri heze timbo ya ezino kwa zali yatenda utocheza mandela wetse wala imana utosiza windi abo ekya komelanga bwana jijabita kanzo ndumizelo koida bedo ubanko ekutocheza Palestine timbo wetse Mandela wetse dobi na wakembia pange jimbo chima bali yoneso ocean zile zoto biyasho bana akabati gisubitishele mwanzo ya parwa ele hezi aliko 0.10 aboge abo mimi upande huo ngelazimu hiyo ubehirisa la directe ya wala wangu wambanga si pre ulo yebuondo biu uwa balawa ntumli da nfanya rogo bamengo nimwe titondo nayo mimi japaro na walenta tukada mina hiyo alaka tina ukaba hanu ya kenzi uson oko tuson ura unarujinga no ula ba wafanisho siku ya usuma bwana ya eda abdala kwa ngurongo fahamile ze grupo opio wa starabu wandu na strategy no wandu wa kweli no wandu kina ipugalo ya ila mengoni mwezi boko bantu kama mdana bakana endo fanya endo to wasalida hubi bo fundi kompo unamse watu wakati atoe fati ya mzee militaire abdala kwa wala mbokana ngara nzuri rebo ya kwenda ngadi ure ngagono de tido ya bodo ngwe mnazi ya usiso pareni shauri tindo ukaya tele mbada
ezen go iso mimi ngam juso mhono bano usoni ma bienvenue manashe wangu Musa wiyo manama mamudu karacha nina opia wakaunambia kana nye nashonga hariko more utoka utende wangu aina rogo za zifanywa aliwa Abdallah kwa utendezi baheba Faransa mzee militaire ngena hamu ngena imani sheze mikmaki nezongo sana zimwanu katika kachuzi chuo ngutsoda Abdallah ambacho wana Abdallah ngwatsocha Abdallah ngachaka kufanya cha ubasi akaumwamini eni njema yatu itoka ukajanatu utuambia Yusuf Mohamed bwana utuambia Dr. Karila utuambia Abdusefu utuambia Barwan utuambia Razida owantu wale utuambia hivi utuambia owananyasi riko wambango warume bwana walo hiyo wala wao ushenzi no una haramu nezitwambia warendo wa aeroport utuambia makondo ndabi kwezi mtukufu marhaba naam upande wao wazee wa wavumbu wavo sijwamba waswali Muhammad wakubali ukawavewa wakubali kawa jiransi wabali wanamvula na harmanrabo wajuhe wambe kazinti haki ngwaza ambao sha mchujua kabala ngona uelevu ya uka azalwe kanambilwa ka arohe solution ya mroedo hutolwa dunia basi kabati solution rwa jina wangu jo tafsiri lojoka tafsiri shamru hamando yi wekana huishia lugha ito lugha ya violence donc wanga fikiri ka wazi wao na waelewe ukawatike mengoni mwa wandu watia mruweze mvu weti mro kanga wenda harma community internationali era ngarenda opnuidi garenda ujao no na wasaidie haini izino ngojo kawanza zituanziani wazisaidie wahane mrumvula nawe iwamtawe complètement parce que dejo nesa kawarenge position ewa aloko mori wenda ihongo fikiri wafanye jeraho jaja huko tijohanza tiono mzima kabisa waona nao harumeze to arabune zema jinisi kena ukandemeke waonana wahadisi raho jaja huno yule manyake waduda zawaje shele mwaneke wazware je komori sasa donc mimi tujamba ka mengoni mwa emission hao hekawa cha hunu rawe jashinda wa hadisi no na razidana wanu pia hata beshe kwa jashinda wafanya ndongo hiyo sha omwe huzalwe plan d'action nzima ya wakati na fasiri ya borelo wakawanonda wao wakanda watavuhe kwa tina hata komba walo niyo inubahi voilà shanga wa huja warnike program nyoka rihadisi na wananyasi karjaka wandu washinda fanya ndongo hao wakati basukerjaji panga shari hadisi nungo fulani jojiti enziani example nambie nzima mzee watu hakar jini commission mzee Ashraf tikaharu ngabunjilio akaanza zemvu zilo Faransa hunu zitanganye na zemvu zilo Komori wandu warungo haji zima zendongo hizo kazashinda zafanyishiha sha amngambo pis kongo sur place njema ya heko mbango hiyo no unane no wasi wao huja hunu wajarni kero leve waramba kanga sina ndongonda asibaisha shartu watai wale na ndongo abala tidela kahele wanai shari hadisi namna fulani amfikirizo de ndongo riwalinda unao harma zabari hizo wala monsieur Farid yangu fikra watije hunu waramba abala ya mashughuli ya biri jao mrola ngufanyo naye ntika itina mwenje hizo sangari juwao na warambio kabala maskini iho mocha zenongozi zimkinisha parce que rihadisi na wandu wala rieli waze fikra zao rijuane zuwata hao ya wonga rijipanga hao jefanya ya habazima shawati je hunu wajakanga wandaitao A0 awa ubie wajarambe msilinde rongo hulambo ani bada kawati rongo ilo hamade heli mvula na hamba kana mwenza ni baka wati rongo donc ndio muhimu wandu wao watukar ma silence manange joka très dangereux et puis ngarjo fikiria namna zinji sha monsieur Fahar zona jotaha sijuanza kufanya jitihadi hata wa Komor wado hunda emedia hao inu ikemedia uko haini mnungu ishilio parce que ngusante omuhimu weze nongo non seulement rambe zihijiro Komor sha wandu wake na toma kangabo proposition sazinzi jao uzivumbu wandu yabo ika Faransa yandi sorambua ukaze tambua sienshio neheni ya wakomoro lo ne Faransa leo c'est par rapport ya hemru wa peunu lo hiyo kweli
ngabo andu wabewa wende Oui. watunde iyo mna information banga bo watukufuna wastaarabu wengi wale wabo ile bialamzi watu shata de halani na wao wabewa ndodo amba ukana Faransa wakauji laumu ya ukana faut ya hatu parce que service de renseignement ya hatu surtout de wakati wa Jean-Yves Le Drian wishilio Naam. ribulia alafu karja shinda raona evag emaduja ya kaubaliwa ni Afrika ya ukangwa harirema ao rashidara fanya service de renseignement tu ngiyo zero arme Afrika parce que karja shindara rambua nuba mada zinu rabezara to wando nura changer la rengeza la calme je charito lo mamba ibitona mana halafu wakautwa dia waelewe ya ukanga ngam zinriski nkuni zirenga obanu sha mimi katifia bozabara wakautwa dia waelewe kana qu'est-ce qu'on a fait ezentiza bakizinge lazimuyo rijuwe rihadisi karitwa urejeza mala baharu mwezi zizinu batayi rihanti mala bayanu ya timbi nayi et le peuple pia walikaushia wanjie ambassadeurs za kwa zitamro walifanya chau walidumisa mamba ibitona mana ngonelewe na yabo dobi Bashir Diomaye Faye aisangi harimo problem aukanga bona ukalejeza hende afanya betize diskuri ya irongwa Marekani hale ngeula komori namjore ndera mrengede be na Abdul Hakim na dadi hadi watu bala ola mruata hala Marekani e ma Senegalais ngwaona utungo qu'est-ce que tu as dit là-bas ijibo so finto dora mampira ona la fujo atuka urobo wakilaba wanwe sawa mkaushi ya ukeze peuple zisazira mwa abunge baskanzana behinji baada wa Faransa wajilaumu yauka namna je service de renseignement ya hatu namna je ya affaires étrangères ya hatu ya tushinda ya contrôler les France-Afrique ya hatu warambua yauka ngabo colère idone e peuple ya Afrika kamili contre ya hatu auka yoko atu irema contre ya Italie auka Italie kwa tuana na nongo ti Espagne ti Allemagne ti Angleterre contre France halafu BFM TV na hizo wakavu zambaba ni okana nure centron sentiment anti-français mwishidio halafu wende watwali hata wajamba non nous ritoba liaba na babo rakanabo sha imbécile rakauzimilia zidekone swafi okale lobora mnikanira lijana na mdegeze mgomira rumhibe marumili yeze ngomfukara chakweli imana ona tojori ngai kabati msomo kabati la demande ya ambassadeur iliwe yujuzi yanzo ikengo ba hospital ba ibakara mvulana udungo chairi la pizza wa bade ministre de l'éducation yanzo ikebala tisanga fanya umsomo ngari fanya ujao na wao kana mamengo mitanu kwa tira baji wafanya wabaki nkume gajari ngari ngwazo ba hili sese mameteki ngwazo wafanye jao abongeze ngo hizo wazungu wa ile kana no sisi kasi bala rakaya shwana haramu wanu Paul Biya wana unupia wafanya mafiti hao sonti pia riono mamisha shibanu raisi Magufuli o Tanzania sio kuyasienda ukachaparo pashia riono aliswali ya mtashiwa ukachaparo pashia shele jishenzi lino haina robo kumeza njia nguragweleza embabi yabaki tena mwana he kweli boba ruani kweli boba Abdullahi Mbaye kweli boba Dr. Shakuru kweli boba Abduswefu kweli boba amidukari nyoti pia ngamko yabo kwele mwana wazadi yabuzi aeroport mwana wazadi aina ruganzo zifanya yabo nguto zifanya yabo na makinje ngabo ministry yabo ngabo director aina delegation ngona na mrubo ko yetsi to manamo mwana wazadi wo ukaenda lwanzi mabunjiro no programme babizazi basi shambuside mbogoro recevoir waisange president na nyabo shakaja tukaka president ko ndunda nyinyi ifo kutoka president yafanya ina tukanza parce que yengu hisi ukana yanuma binda katua wazo kwa wanadamu banu yengu nongono wandu ndaye ngotoka bale na mavayu fatu mwana wazali wetu shida na mavayu na mabandi adoda mtashisa basi mabandi yao aina wenda hamba wa geziru wa studio ukabanu banu atuanzaje hunu ndo mfundi atuanzaje hunu yafanye bujilio atuanzaje azungulia hunu ngujua kika person ngujua lo yafe bainge jua rafe pirizo guzichua ndo kahunu kartuteza shawala waluhula wala doka urambia zirabu wala doka ntaruze majini sine milazo mwana ne majeleo eliadisa jodo amba sabu aja unwadeza ngeza wali makabam niko mapesa kenyi kamjaka na rugoza kompani hauna mtembe amini ukaka mjaniko amonge linja rjidi ngoni ezahedi wali jo uiomba aina mri alama liza hatu Allah aina mri alama liza hatu yatona ngo yafanya
Mwenyezi Mungu gochochalia mahali sema lisinu zaenda bwadendi na malaho yanu nguya ya temro warudi wanje bwadendi watamani wafe wake kwa jone ze kauli yama ya lunga na haina mtu wakonge mnafiki bana nguna mwangamize yaone adhabu duniani kabla ya ufahahe ya dotamani ya feno ya kikafu adhabu fawqa al-adhab akaba nukartute hanu gasine zifamiza hatu karitina biti zibana ikalo tukobala ngonde nani kemukada yani buliye eketi pashe ati wasili haya yani vite mwango au yani facilite zero zangu au kama namba dola diwani yani ke yenena dofanya beti zintutona mina ndo bana abunga buga mumeyo daoni mabani ha na mdengenoti fanye list ya ma député wa lo daona azali ne ma ministry one ba wangu au prairie femanga wa upre mwana wazalia wo ndo alura pia wafe yani ngeti daino washenzi wana kabati za uteza bantu dasina wangu mtachokano wanizaya ngo una muongo yabo nedenanga mile misura utosomanire je njeni wono wana mawulawa alafulelo ya bidiniro ngogwe ukaza bali mwani ulile mwana mantina droit na komoni bamtopula sheitwa mimi bangu no waparisa ngamdo wakwesa hao paswe ngo ndo biwa nipesha hanko iyo Mwenyezi Mungu ambaye injana hulisana mfajina lahum si funda Abubakar Paraki si ali ajiti kabada utamruani ya jabe hizo nambao hizo ndabo kuna opportunity tu ndio somaji bana jabe bwana orango mondabo mtu ambage na utungu la pizo shabo utungu hangu wo yoda ida ya sego nel yakaushada na Sarkozy amba tu veux être président mais tu as la colère pas possible amba c'est une colère c'est un hymne utungu ikaya umérité kani uliliwa ni fungiwa ni hibiwa ntina maji ntina mwenje ntina msomo kabati kwa roho ilo kanti tuwa na madarau bahimini ntina uteza na mwadungo wa jomba wanupi wandu wadoda wanazali wanune kaba numwanzi ya rumalisti shereke fu nje mdoto kwa wandu watu kanzi nsi hatu ihe juu shawahida warengwa nifati huya duwa nikeze rebo kume yanga mizeti ngo imagine wa Faransa ngwa ni kwa milioni na apartoma nifati huwa zali na Marekani no ili wa corrompe wambie Donald Trump na kartu ndio moto wala uranze moto wala geda sio kana ultrais izo ni sio wadio ukaazaliwa ifideli aina ya ambilwa yo shide Faransa izo rambilwa ni wasuku izo tiroga bidini mwambia ibana tuweza tipulasha hitwa shaimino yeshine komori yeshito miwache na nifene wa komori mi yashitu yole manana bao zengo zinu siri za hatu huu na izo nja zirondo wako tu bango tu wa jumba hangu wa wantu wekao kabati ya parukoza kubali ya dalapita yotenga mafura na shingona putoa titoka ronia kubaingo mduto utunika wako tiwa ndo wajua moroni hofana na daubi wasa wafobari ni pia au tuana na mabanganyi de wasa warengwa ni tele wangamia warengwa ne bahari wafu ya Tanzania iko pia amngeba mimi ntute habana ngasarumo jihad oui font pari tkanza ni esheleze pembili muhimu nizirejei nizeleze nonondo puyamado de hewa na nyasi walio Komora basa naam yujoka eshek au trahison heka waraji hunu kwa jashinda warabalia jawabu hema diswafanya na wanu baruani na walo yipo naam yo hatwari paske ndo muhimu wabidi wefanye amrejizo pande na haini mruishio message wa Paris wafanye jitihada watireje hunu bure wajarsifia valizi watu zi Paris na hizo pia na rambe de reality he komba waelewe za barzini ya ndani ya bilis kanza ni habi ndongo na wakomori ngafikiri ngo wajoe elewa ndondo karifanya attention ndongo za hen Faransa hoyi parce que hoyi arone sa ranzivo tasi ukaze interese kazi fanisa na ndongo kabati mru yaonesa ukakatukiwa na maore kuenda mbali hama Giscard d'Estaing discoursezo ya hamba nezo pia na uraisi ne muono ka maore rendi hashiba irendi hade iporte destabilisation ya masiwa ya bakisha Mitterrand henda Komoro efikreo ne sandi yoka no il faut runde solution intinu ijue ke normal wanitu wandu warifikiria wema hata usiku dima sha ngejo huja hai politiki rjo hibalia donc yede mana yonesa uka il faut se faire respecter très bien yo utafanya conclusion nganza wandu wani rudungane warele uka angarjujo hoya usiu ngarjujo ufanya mbivatu anke kotorto yani wandu wasijikurbe amade ili wachiko azalika oambilo alale yo lala
ngiabilo atuweze ngua tujuzito ane pala en quelque sorte. Donc non, nganzo si wa Comore wakati hadi sona wandu ça c'est vrai, chari wambi tena attention, murfanya no fulani sazila, on n'est pas d'accord par rapport à ça. Wanwanzari saidie ngawo mndu wape utola no nganzo assemblée siku wajona azali aja honu afanywa tapiruju madepite wajue sartuone Jean Paul Loko kuwaeche. Donc c'est parti monete katede elino jaitiki hababala zona kauona watoto walo hunu c'est ça kana wandu do assemblée nationale et député wekala wa unanzishia para madame Farida Mwalimu wodo ulo upande wa Every Kurkuron bushilio ikauona daima wasaya upara Alexis Corbière ka France soumise bushilio Bagnolet na Montreuil wao oaidi otelo mutwe datikanti ya wano vinyo wa bezen rosa wata no danja na eshalo ya Alexis Corbière na wao wakati njati wale sasa ngosa hangu neti hangu nesita kuzirunda aina mtu ramona hizo ya tukazifanyaro warafusanjani wa Dr. Gulam wala ni masomeshi zungu masomesha ria shasha hunu wa mjua hunu wa jomstehili mjua uzamba ro shasila sina ndara kusomesha bana ngeri kalkahira yento jikatili wanru wa mposhe itu hali na yaru maloteli abo kwa bijiri baba tutake abo wanru mangamiza ya sha ntina rugosa hunu haku nizijua au wazungu wanu mimi tina ndani akuda mina yode mani abikaya ukena ukiri kamina swala la muhimu ya babu wa odo ananyasi shantina kumiza proketi lo ni monao ebanu parti ja IPDC parti ja Jua parti ja RDC parti ja Orange mathalan parti nezi surtout Jua ebanu ngari yonti yokakweli sambika na utolo hau decide wandu asapare ni wallahi asamba joro kartushi ndani sisa wandu pare barua nigevala mama hakume kajashinda enda tabushina u Tanzania da yaonesa kwa mzee olangu wangamio na nyinga msaidi yao eba ezeli wanzinu ude zichuka utoa sambi au ngarifanya entraînement yahe etahali na mazio ya haikwesi eba kama system hilo achi rana ina toma hana ina usikirito dujaro kazo mafoto ya sambi ya asafanya 600 jours afanya 1000 jours afanya cha utimambia di tasbihi na yosandaru madiwa ya sambi eba banu mtume sallallahu alaihi wasallam afanya naiba yaka ujuenda yeye wananjila na zibanda yenu Rwanda shaya tukaba kumsiri na domba fungu ndobi makangero rao enda hata ya tolo eban kabati solution ro achize ngo zinu ngo zionoje mwana mtukufu haina usikurto leo na ushuhuli wandoda ula maile na ukanti kabisa maudua na sila bokana wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum harudia bokana haina ya kanti utubuje utitoa ikiano lisho na ikati mwali bahi wakati sawa ne yatu hawana ulezengo hizo yule fasila la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli dharari wal mujahidina fi sabilillah uweti sawa ya kati ne utu hawana ulengo ebakari jidatu kanje marona delegation ya parti Jua sawa nwa bungana bangare dao wallahi tasiri to partir to wadunge na mjerendera usiku mfumtsano walo munchi yao wana ndwana ekomori fungua komori wenji bahari wamba Faransa hambia zali yafunge mro hao aura juara dubi ambassade banu na Arabie Saoudite wallahi ka gwanto urende Zambia madizo warenda Jabal Khashoggi gwanto bana yuwa mulabi shaban wanoke tswabia ngoza mwimwe mnaino pige ndumba chukuli hali kufikira wallahi aduto wakati la utozimenya kwa watu andesa ngo imagine wakati la jana ambassade ya Arabie Saoudite atoba asale tomdana mboba utotongeza izo ngombi na zirenda zilanga za zoze mudula wandu watongo tukuvumba Jabal Khashoggi na yule le dhahabu ku aina bahindu Arabie Saoudite jomba to wengu to hauka 20e au 21e siècle kabati ndio yafanyele jarima la urenga mru ya mtondo ya mtriasidi ya mtahani ya mlati namna hii ila kile chafanywa ni mro kati de bwana ola alafu wale bwana ola inamba Donald Trump na wala watu ambao to passport ikabidi ke bana waisa ulo hakuba he shangwa ntu ya ule aina ba yule doni yo rema pesa hii ya inde bana heji ya na izopi ujorengano kwa ndwa eba il n'est pas temps alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi rakawan wa Mwenyezi Mungu rarunia hizo sasiha kwa maana zile kuna kalatina utul kitab fakasat qatwala alayhim abad fakasat qulubuhum rizqati gardida wewe tukanda to wesambi kakarija tu abantu ratu hare dara araraz kazeze kadura bale bafotore dara jilasa mfumtsano bali babujiro ndara jilasa mu pare juya barajara rwane mabeni rakama wandu majana mailia barajara ramaswani mabeni wandu wakomori
bana na nyide mwatongeza sambi rais wa hatu findi watu ya kungwa rijone rafungwa wabo arumada kamili ritolwa shawadwa ko to bana mtomna harabu baba no zilo hunu zili depas aure daru mabasa di Arabia Saudita wala la labo pia kapata tamargo karatu tamargo ايوه ujibu le suala lao hilo la hizi parti fahari ngamwambio nezo leze kweli kakabati parti zinu pia mafisi kawishia parti wala de mwanadamu ola uka parti jua mana sambia kaabo ze nafasi zika ni mrakamba kangu jono mwa director jao yabo e parti ngio yabo e sambia batai hundra kana wandu wa mwanzao setu wala ele jabu alijibu yabo na ujaendelea kama mndu ya uzisa uka barnamaj auze parti za siasa zinu programu ya president yako prometo andramba mrudo ka ufianse hawara izo yako hamba basi yo hamasawa na mrudo ka waza ya voti wa president ezengo yako usam mshemi mjulu pia mzazaho mimi amjumde da mama kuswafi mimi amjulu pasisa amjulu pasisa ngozo ntipia ba hola mimi kuna tena ule uranti opi hani mjaucha alafunga beo ziswe na mnayo ya ukana mimi ngamjum tinani mwenje banunga mjum mkenezele zona mkena kadha alafuza ngo izo pia tajo voti wa tawala wangu wa kutazo ngo zila yo balilia basi ngabeo zisokana banu nyi ibese malizinu sisi ezentisa to skarji uziba bana Afrika nyu hibaji ngono projet il est indini dabal il a Antoine Hitu amba très bien amba bahi mila wa bakutiona il a 50 millions ngono point il a ne autorité là akabati wala akabati pare hono watu mwenda bot très bien bahi projet il a 100 millions amba uja wa huliza wandu kabiri wahidi sema ni weleza iyo de namna hizo parti zinu zingardofanya ni jao zingardofanya jao imani mwambie nge uje optimist baba no do jormo za siasa wami tsaru mwande banu mimi nge ti unduye zibanu ndajijani jizigamanye na ndogo zinji mtofanya maji mwenje msomo unono mahaka angalia François Hollande kana 60 promesses 60 promesses yakawatu kwa kujifanyia wazo ezele treti eze orienta zote pia majina mwenje bade amani msomone mba unono mkomoria kena ba credit shabane zero pia aina directeur mkomori harumezi yazali idobiti aina directeur mkomori idobiti wiwo unani kazali ataka tushinda ukufanya jonoeze maliza njia mwana wazali mtore izo nizofanya telecom izo nizofanya hydrocarbures izo nizofanya romazi izo tipi halafu owediwanu wahibaomba pia kuna ushiaro emporo ofinansira pia wezi aina directeur wazali idobiti ngeba nusisi ngarajuko bakena mnaino atandi ese parti zinu banwanu ebana watu zitamba saidi na banusi wandu rakauka wenje harumeze manifuzatu hata kwa tushindwa biwandu hawalo hunumanga ukajua mweda mbugo jilioni baba nfari wala kana kwa rwezi na mjua mweda mfumbini mweda mwara ile kiyobo na mjua mweda mwala pisi endelea kwesi exemple andani nuni kao wala normalement c'est parti de la kazi na ujuenshi ka emruha wa mtendeza au yajitendeza kati ya mwezi ari kanti roba wana ndugu watu huone wenga wa mabwa bwana harusi shele wangu watu wamba kwa tuona angalezi kwa materi doso mabwa hawezanti wele wao donc entonces safari donc normalement des partisino uzivumbu okadezenku ndo katu existe haino wakati wenye watu harmazezi sambia karmaezi hanome kiki la duani hanome hula pia bote jange na ezi yabo haini mrungu wanzo yaje yabo odu wandu wa sambi kati yabo kabati parti tena c'est fini abo salam kaka parti yao voilà pourquoi parce que utidiwaze kaye harambua kangu jotabishwani azali azirambua ambaka timjoishia kati ulwawa rahane ja finiwa nganzao nyinyi munbeli wandu wanangamiza waje wanangare kaburini aparoza donc harama ewo no hindi ono sensi ya hindi kuja parona hata abunjilio
kuja paro na ta regroupement beka ngari hima haro place de l'indépendance vanu au halimwe nyumba ya Sambiru fanye grève de la faim yansi undaru. Non, impossible. Pourquoi? Parce que les contrats au hisa ou la katira c'est parti il faut. UPDC ya Mamadou de même et Mamadou Katihunu et UPDC wa wamba Kongo Faransa hunu kwa jatimu mengo mitano eza baroto ja place de la République en bataillon roi Mamadou Tasinga Sevanu. Et pour vous dire que non, aussi comme Mamadou Hundaezi, c'est parti ya henge jojua. Chapulo makabati nongo. Hatar jemunyi baraka tezo pia. Okay. Donc, na voté des politiques bahi, imaginez mruhama campagnard. Le héros nazila pia. Azalia mfanya gorili amlata hiyo, kujaparusha tamnajeshi. Onesa kaminga mreagisse zile parce que wamrende na eshe fwa hangu. Hero hangu. Donc kama baka ishini shikomoro. Komor katina mentalité tsaila yahuda fun yezi. Chaye ahunde mfalume adomre me amatari. C'est tout. Chacun s'agit de défendre non. Ngi tayari adomrwa wa kange mfalume parce que ngusate kazi interese ngu jozi hunda bala. C'est tout. Et contrat hisa wakatatu mfaume. Eni wambia nongo. Naam. Untunukawa wabasaha ukawa madagazo. Alaha ulowa le 9 décembre 2018. Nele jeshi. Yode usiku na kaunji ya rumarugo za indi ni chabu za kumurisa siyasa. Basi tidaza hata kampanyara jamba mudo rumwezi tabana nadunge zuki wangu oi. Mambe seendo fanya betizi ngujobo mshenzi wolasha hitwa. Na mzuki wangu uparwa tuleidi mbajini. Msimbuta. Wa mzee wangu. Daena mzee wangu wasaya mbadali uparwa papa. Yode mahala jomba hatu kampanyari yakawona na no wandu mareshe karibu na Porto de Montreuil. Basi wakauta mapesa ile notabilite ije. Nende yanyisizi wayabo waribu yopara notabilite ifomri ya nike mbahinduka iparo dahoni. Ijabo ipishi wayabo ndondondwe hili sedeti fobo wa mapesa ula waja wakaunikiwa. Atanganywa wanikiwa. Ataba satini kwenu sili kwenu sunjali wayo. Tiezabaya unwata Chabala tika ukopa ili wanduri himide kampanya arekele wanzo fanya betizi ya werende. Tolenda zingaro bala fulo aba mjorongo wasashenda tujwa inu sashenda maudu sokiyama tujwa inu sashenda ya ndini wote obure. Abonge zwe za kazini unru abonge banu wa mvumbu abana abasa utontunu kele bankusi. Eri aline na ko pajerini ko wanduba hamba kana uka tranquille azadi kaido nivo hajao. Bado mimi njaba kanange na vuba kwa wandu hazi. Eba nikanyina mndu nikanyina mnaipini au mna msumari wa muye haba hanu yabo. Eba nuku aruma majeshi shihui wakawia aruma kutina majeshi maidi wararu. Yes, Warudi wamba ukane kemfanya nongo vanu bahi wabahinga mjonikae wewe dojo kana kata odojo kana kata. Tindai abandi ono wafumbura micho jatsamba kamvumbu wanu. Manongo matoni fuwe masera. Tindai tigamili. Ti generalisadi arishirwani wanu besenge geto donda izinto jana narenge bahari arabe era mbetse ezingabwe ne mahakati mje bone makema ba chef d'état major banyiso kajwa ka wenda sawa Allah ba chef d'état major wararu kabati uchindo ya ndo wararu banu yamba ukana na mtebe mnaharamu yare kamiza banu pia mwana hetwa mnadaba ya mzawe ya jangu tuona nyasho ifabana shakwa modu miliyo we namna ida wana watoro fidia amanda mi eba ngamtuka mtana mire manga generalisadi mu ngamtuka usatroma cha kampanyari uno muhima wali munda zamani mzee Ashirafu wetoka wanwangu wakauwa zinka na zitili shawanu mama chef d'état major wa henti makoloneli magenerali kabati yashinda ulona haruma wandu shihu wa hunda wandu kume banu akabatu subuti watu terrori ni banu nyinyi kama tashinda mama hunda mdu wako ili banu kafidi abesi banu nyinyi mkando wanchapo endelea fundi tori la demda tuzatari mwani sokwa maraba yabo mfikira mawelewa ndonondo uka culture ya mkomor kajasomwa revolto ambado tui bahi naboti uka politicien bahi ti mruadini bahi ti jau bahi bwana mwede dauni yoke mwede mparisa ubumnwe parisa mtuzimnwe Desa mbege mwenzani wa mahani makatira tintakhuduna aina mjo parso mara woni mwandu na mbege mwenzani c'est ça wala kuja parochia officier ambakato lo hazini parce que akanza remete soldat mette dans l'ordre non
yode mana ko kwa no joke na wandu ambaka ngwa juju hadisi nao zinu pia ndabo nduvu zini galo tsongo heziwa ba donc voilà donc normalement harma ze domaine pia wos kanza no neseka wanutila omuka de wandu wadini bahi wandu wa jobai wandu wa jobai donc cha mimi hautimizi fikra hangu par rapport ya ma hadisi ya leo ko tiono na dini haku do pande unwa he ma notabilité fahari mi sina utsatsaziano ngonsuju akawe Rwanda na milaba ho chafikiri kamengoni mwazeno ngoza John Sanganya na Ali Swali ndiyo ba yani zini ini tinongo yokaije fanywe na reformu do totolo karema parce qu'on fikir ka miswala tamiziro izola harmo intinu ngejao haye notabilité inu yodi afinikie dini itona fasiri iranganyi wao yodi afanya ka kelko swa ze akili za mru na msomu wa mru shange mtiti harmo senongo hizo atamjoshelea nsuchinda na rungwa makalima ndondondo kanga mena mziwa hangu mbeni fundi muhidini imamfikiri kaida shinda afanye description ndondondo ya heze nongozanda na milazinu aonesa ka mruna asome akata hunde doktora shaino akata kazi wale jando waitwa juu yabo yore ndia mroko efikira yo kantiti yaku donc ça c'est pour dire que ngasina frein rlo nazwar mwensinu haini sukurjo towa le kufari linilo banu insinu nganzo efikiri wa ndondondo ze frenzo zitolwa ile insinu jwe demare auka mru nasome hata nasome dini nasome dunia nasome zelimu choko zonti shabalange mtiti emshonje harma zianda na milazinu donc voilà yede manamba kati hale ngujoshia wala mana mvulana na wai ndobi le kufari linu wazali wafanya hada na mila wajoka yaongo anza wahunde daraja hiyo watidezi wa heze nongo hizo donc ça c'est pour vous dire que ini rende ha ngozi za simba wandu wajivi hizo vanu ilo angamize society ya Komoro yode ndo nakanza nonese ya mwiso ka na rodo fikirize nongo zinu parce que ngasina frezinji zangamize wentinu mengoni mwizo ndizo de ugangi uko azalito ya sa urejeza parce que qui ne dit pas que wanadamu wanu watola uzeroho yeye telecommande zenongo zinu haborjua bo parka armando za kigangi ugangi oto wapidia oto wapidia kufanya direct uka wanduenji wala Tanzania na wala magonode na zila pesa sacrifice autofidia na wao hezi endelea pesa mana balanga bondongo mbili kigangi yoska helezwa swafi na mgangi ukaizo ifoke sacrifice humain ifoke ukero zitolwa tibahiroko ntiti ya yani jota tabisha wandu zitolo la uganga ujoke efficace harma pouvoir na harma mali mrutsa ho mali mrutsa ho pouvoir il faut que ce sacrifice humain izo donc qui ne dit pas que azali zinongozino dazi programme parce que nyi wona ikatwa roho yo fanya muhimu ataswalize mfuola. Donc pourquoi? Parce que wale zile ngambilo wazifanye azapplique za shugangi amfikiri faringa nzo cultive armo upande huo ushinde ueleze wa Komoro kidini waelewe na zenongo za shimajizini parce que ngabondwa wengi okukatuzelewa kawati mtu joshina nifanye ugangi kawati mtu joshina fanye jao zo ndrabo no we mru ufanye zenongo zino nguzi amini nezo ngazjo mfai unu duniani beshe kiyama ngujodao ne zetabu pia chaque pour le moment yengu passé voilà à passer 2021 à passer 2019 à passer 2000 ata twengo ngokangwa 2029 donc zini pia nyigangi nezo ngazi fanyiwao nengu toro ila tuwezi mkinishie donc zino pia assassina zino manasto na procès wandu watu ufungwa watu kondamnewa c'est que zini ile ozi programme eza usuye mila mzee wangu mzashira fiamba ekangwa nzo usepuhu kanzo uwepuhu ifo dizinga da nzinga ulireme panuye mila wajo rambusisa wando mila inunu wanude maulama uwasoma uelewa au kangabo mafundi akalambuja Dr. Abdul Hakim kazo mharu maedaro ngo washaka tsuwe nesa ukweli wahezi khatwa zili yoza ukana owechi ya numa liya ukopa na banedini ya kisilamu la yukallifu Allahu nafsan illa usaha
Wishili naam ezabili ezekhatwalizi lyondasi ngokopwa gauche na droite hata wenje na kati wareje yo Faransa endona ngitsumumenya parce que akafikiri wangu jona kope miliari wa mbeshe kajabesho lazo ahele yao hautungu wala wapia jo wafanya jo mili eze ngoma zizinwa mrungu jo sisi mgalilifu bainge usomonga we na mali zango pia bahari kujapa maele na feleke wazini kawandu ngofanyo walima ngoniko watajiri na wandu wa miharuma na banaka wandu walona nzaenga wa maskini nga mayatima kwa tulu yala shangwa jula mba kombo ikanga ezo pia mnyezi mkatira diniso haya ngabwele vao ngabwe ikhtila tu wandu mino wandu ashina mna wa fayo uzini na ngabwa ele bangi ngabwe sirap fi wandu wararua renge mbe wao che wajawala warumiro mapesa wanne ukopo utamutotuza mndu na balanga we na mwana ulo mwali e mwana dumizo alikodi kamtula hiyo ngamlalo wa hii ngani na facture matuzi liva kamtwanga lo wana mndege zo pengo wazifanya au kabati mruyo no siokana banu attention wenga wana mndu mshenga nezongo pia shanga msasanya ubanga manzao mwende mwa nikai na mndu neili mndu uwazi wa namna kadha yo kiburi wango jwe yo kati ni kwamba kati jofanya dai e problem na tu amaka mtu fanya dai dabo mchiwa hangu ha rajwanza majina mwenje na msomoni za dunga mwenda marenga wandu madaba wapamaile na feleke wajinga wamjisha watuju siwane wana shwa papa maile wadalu wa Jerome warengeze maliza msiri wali warengeze maliza homwenje wali warengeze maliza ruvi wali aina ujojambe tita ulawa parce que wala wakati bala basi habari na tahalili weleleo na babiza ndugu za hena mnai du coup aina mjukanta zie abge video ya jizingize zubu ili owandu watu yola wa msekuli ya pamnu siparusa komori chonorongo ashabantina mnabidi mfano banuriza mbao bano msiri wa ikoni ngopata wangu naibu na uo rijoshi na kwa msiri mwemarano ulo maka wababa wale sema dia tale nungu watu wabade maria msiri na uo msiri kuchubanya roko chuwa hata ndufikiri wepani ya wakatila hile josi shabuka wati mdu ambao obwa tusibu tuzaba we efahare watu gopashe watu kwenda Tanzania wadu wafanya operasyon zifuba nedi wadu na walimu Tanzania mwamba sana hula kuti kabati mdondo uleda uno mdu libio mrubie fati huna zalingwa libio wanrubie wenda ufanya masahihi wallahi bahisi kanza bengi ebanu wewe mtomba utoto noko watu jiswa mwenda lole ufanya yabo zete suje zamjiza nzao mwenje zanzo maagiza nzo sharia zanzo indemane mabaya ya michi aliyo parce que wenji atondolo na fahamu ila ukana wale wena mnafanya reconciliation asulhu yufanyishi haji edo bia bia shilo ijao shabo tuona mreda kwa mdushe itwa mtijamala alijokanganywa la be mwana hanyu huo wala wale watasi ngo mitano wacha wamlikani ababanga mjotwa huja udo asami hiyo we machine roho ya tola mnyezi Mungu ya mbezi pia na huo ndio ni makafiri shau kwanza waambiwa wote na vitendo wambo baka bati Qur'an ya ikoni au ya misamehudi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun halafu hizo watu wale waindi maudu wa kiyama hatari jogo yabo juu kabati utobuje paka usoma swala man ushababi wao kana mvufa ntoka juma uhiba na unwana ufanya rede ukayatoa ntoka juma urampira na ule mamajibo na uwezi ntoka juma uswali no soma no fanya hasi ntoka juma ufanya jao haina mgo tukamba umri wa hai ana umrihi wa an shababihi weshili ya mwiso hidi ya duka ya mwiso afanya biso de ambao wa an ilmihi elimu wasoma habaizo wasoma au tataza ili utijola umuntu ngeije yambe wa an malihi eze mali zaha ezino zihundi yanda uzirumi yanda konelewa ezino zihundi yanda uzirumi yanda ngondo wakope haina mduto wala rahati ya hangu wewe hata cha wallahi watu mengoni mwezo ngo zinjibia wana tufanyia dairu parce que nga condamné haina utu ifosi he komo libange biengi yo 10000 wadu wali wa ujindia wacha wa upata pia ngonelewa cheka kwa takiti ona bandu go chogula ufanye pango ufanye emanu kwa mticho ula pa costume ni fanya omni fanya mpaka ndo mnaino ngeba no chisatifanya ina mratamba wewe timjili hai ola ajila mmondo wewe mtumshe ola ndacha rukubi ola charu wada ola charu mweze kata ola chao bala ola ndani jili ola basi ndo jimunda rede ya sasa aina ndo hele mwanya nyamuo ola nele ya funfu la suikata ele funfu ilo uyero zuma jana maili utowa zimengo miranda runi kao wazibali hama bala ndo mnazi wa werea ile ndo tutama la wadi kwa tula wadi bia rabu ya ndasa shabara kwa niko bujana mapesa ndo wayanyise shaudo tukao ya liba waweche pia tukubuka yao litindi gamari jisisi
Lilo disene nitafanyage na kiburi na Mwenyezi Mungu ambaye wala tamshi fil ardi marha utunena na boneyo ikangwe ndo kamtawadhi janat ka uduga darasa baba ni mudu vese darasa kama mtu ndio ngowe kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hashidana na Aisha mtumshaha eko mwenge wada mina soba bomna da saba mitede chomo miswiri mimi Mtume minga miero malaika na chao Mtume sallallahu alaihi wasallam ajisisi amba Aisha abage na rezo Mtume abage na rezo amba ngojoka Rabibo sheri karita hamria je arijusha diari shili evan ngono tabadwa basi gotona mnayigomba eda pagubu na majina maidia tolani kamrula tinzimbuzi na hiyo na ewe munda huyo abali agubali yange amabala rimani mshipa ngamade mitamiuli ele aba ya kanteli ya luze daktari ulo l'hôpital ya mitamiuli ya berongono nezemvu yamba bomseti ele omonango to kuberhena mnayo ha uberhena mnayo unumshipa inoma paralysie anta fanye daktari afanye namna ila hata hamba ibanda utakena namna hiyo ukacha hata unyongo hamba ukacha hamba geda baba usawona ukuru komdu katurabu wata yakili charukati pana ele aweze decision za mjini mdo tukaujanisho daona fikira za mchihoda hubina da hubi daona ndugo za mjiza udevelopment hoda hubina da hubi abongei ila simuyo oandua ilewe khasara ya uka wanashwa hatuweze ngopia ngodwe mataya jiaru mse dola sino basa dola stabali ya Ufaransa bana ndumme ngwanzo ya kekangale mndu mshano wana shangwanzo abana mjomba wangu bachupula banguje kwanzo utarumlano wana shwahi na mjomba abanulo kana hana shwahi jau ngekukaenda dole urende ko mndu mshola mufikirikana ngodo no ububas ngebidio umlise umno se umvaze zero za hipi abantu ngalo anduze ranti ngofanya cha abo mndu kalona ngai mokufanyira nzika uje udole cheka usa udola ngeju lazimu leo tika uombele ya mduduma wallahi tibale mtu tsabakana ebanu tulona amba non je vais voyager et bien profiter avant de me marier parce que si je me marie j'aurai pas le droit bon aina mtu afanyaje abantu haina reality mfia yoge ndio adoli be malene kuna ulando kuna unado afanye kwamba hali kama ni gata basa katuni gata no wanakuwa tu somando wanakuwa tu lando au kaina ba ndio nge tukomjini wa mama ndini hata basi alafu eba dhahabu ijainti ya malene na libe credit municipal wa boja wa dezaro nge tukauziwa mnada kutina jawa ni kopesha manga matuchao basi rijitamba dezaro pia aina mbugo ngodana waba asibabu dezaro zino pression ino lebe ale deli urats ele deda kabati sha emala mndu ya paro ifikiri nyamanu mwa mtoto kaikoni na mitame huli aringa bwando da pamaili na feleke wa kabati ya ulona akili tiadi dunia shabo ndo tukaudoro ngolo mji wa hangu kabati ngoza masula hazio wani miti atu ikana wenza kile gala waida ijo tafanywe namna ila wandoda hata wadutimba olata nasiba ikoni ila msira tuma utoke namna ile nganga sina wadukata abogei Mwenyezi Mungu rauni shana rijidebara sene mshenzi wa Iransi kushili mtushinde namna azali ya ridara uyoda ene mwana mtushinde na stamili chama ngabo rotonkana al-imam ngamo tunabi al-imam rais eyamvotitu enguri wazu kasi wanadamu enguri wazu kasi wanadamu angalia lelo tutoba seleti Paris sant tutoba langeda yana watu yindi ununda hubi bobo futi kompa ununda hubi mahala nenda na muhura da yenu wandu ya loha man tujwa atabara kufanya hima uone tobia madazimu wide rais bala kama chaka wandu bala baka moto jafanu bala ya mtimizi wende wakanti mpata wajaka mbagardie bala njaona tamba mdu manzika mradi bala ununda hubi ya kale lo amazumdia nabi bo Mtume Muhammad ununda hubi ya pari yani hale lo bo angalia bo wala duru malafunga bando ndo emergency batani na masakale namna hii ezila mtu sabache bo futi esi nundu sambache twabia sasa ki fahavalwe namna ila sasa angalia rais wa wati wa kamili esi nundu sambache Zaiwa mtujwa ushidi ambapo yabona biye bamtu ishia mambo atuma azali guruweti unasheleze roba na mshiendo nyimlone mashisho baba ntusali guda mwa ampesa nango kwa azali ni guruweti au guruweti
ngote shahidi Sefar, unurapani Sefar. naam Kila shinzwani ila tigurueti ewa nguru azali nguruwe simba ozwa nguruwe eh ani nguruwe omro mrafubiziwa afubiziwa mahode tasa zo ya zenkodelila keto do fubiziwa gelewa au ewa ala donc vala normalement shila hidu ataka tuelewa yani nguruwe mroko ajitolea sabili la hidaba heli la ba gelewa nguruwe kakoza wala donc ese eko akomoriwa bake namna inu mm. namna azali atoka uja ya dombo hanima pesa jefara sawa fanyao pesa ufanya ja emru ya bali emru mshewanjio centre commerciali da ya ulemba hindu ya njiaru mwe restaurant ajamba nge bidio ulibe 2500 ha betilir amba ngabweziru wa hula ngabo 500 za husu e wifi ilo hunu centre ngabo 500 ya husu miziki sayo ishi au yabo au pia au mapesa bunguzi wa yabo ngabo wifi ngabo ze miziki mizishi au yabo ngabo mbaindu wa hala ngabo ha amba minja shili wifi emana waturumia ndi wakotsa siri mtiniani emana rachida mrumi ambe miziki zabari watuka uzina mtiniani majimwe emana watuzina indi alafu la mzazi ya bali mna mwana he mwana mshe amba buka batitabu hede balamba abonga manzo mbunguze 80% amanzo 1500 euro ya mbunguze za uso drage mana hangoi amanzo mnike hakia himri drage mana hangoi aba oya mdrage do bimi kama ninja mdogo sana ninja mfuzili ya mfanya roho abe bana utum drage ile na tuo timbali ya ujabu timbazena mnai aba yede namna wani bo he wifi bahiba ngeri kana opposition watu jo fikiri jemza zewe wabe emana na mbali ya namfazena mnai bana utum drage ina tai hakabo ba yede namna bangu mtu kwanza mditulum riuliliwa rifungiwa karsina maji karsina mwenje kabati amani kabati la pitali fundi ko jali jibo ile swala la usela pitali na ilode la mwisho na kaanza banga bo wandu ambao ila pitali tio na boka ila pitali ya hombo eba ila pitali ino eba ngejo hisandi eyo hisa amdora mbia basi wajeni maji atuka urumisho ila pitali yanu ya unga tuka wangu handabi kwa na mala ho anzo litri kabati ushido wandu maji o mwenje usaku wa matalani eze mashini rizona warumeze la pitali humu eza hemanyo eze skaneri eze IRM eze radio eze eco eze mashini eze la blanche zilio eze restaurant isha unatoka ulopishwa l'hôpital zo kwa wade gono zo ngona mnasifanyishia warumeze la pitali za bonza bona boila la pitali ku itoka ukareference armo sentien eze rgo izo gizonda ema docteur et administration ando tuko urumela pitalida engwa ono komori bala ezombo izunge tuko ujama handa ubi bali sangizo pre ezitanda emagodor o ando tuko urufanye benajiyo armade zela pitali ando weze darane manti shineze ndongo izopia o piscine chaula hafifu ya mndu ambacho ndongo toka made bala mba na pandisita ugera prostate atolero baputuna ba onrovi baputuna ba rovia ese kozo hamba maroko usela pitali bali jari jusomo kala pitali tiene telefone engo neje usela pitali shele watu uzijua wale bonza bali gotasha ndibo mama ni mfau handani fahari mimi amuniko erai yangu parapore l'hôpital ila irendo amchele humelea tambanga uzuma habari ya ziuzao uzuma za ferisisi hamba etao disi na balao ndizo afungo commande o ndema pesa wa bela pitali saida ende rende ha mchele humelea parce que azala fanye sabzae kanga wanza hunde malingi parapora sa anda dhulumu l'hôpital nkuu ya joka de l'hôpital de référence ya bamba la msanga e materiel yaka iho pia irenge haone sakayo ile equipment joka hanza jerumie unu el maruf sha izo pia ndrabo ngu hansi wala ndambi Arabie Saoudite kabala l'hôpital ile ici abala ndongo funi ambie machine wala même chose wahunde mapesa ni kefati wajifanye politiki yae na zenrabo za renseignement ngunanze itijomo heke bala Algerie rumie sisi shan fikir ka azalika katina ni volonté ya ufanya l'hôpital shay hansi simple ila do me harma hani malaenda uka bala tenda tatuwasili bala zila fond propre za shikute za bala
nganza uri hunde msaada uje udetourne wende harma ze renseignement wende harma ze crimu wende harma maugangi ainsi de suite na hen wakati yajo enda ta wiki yakafanyiwa yabone mrujo ka uendelea director general de mwanae Nasser yo la shaka ewa donc oni utifumwe ndo za materiel na hizo katira nzeta yo lopi no nganza yo l'hôpital iwa hendo ngozinji amadi zuto zamba hapo ezuma kazi javala habari yo renga rumia awanika wandu wamfanyo hizo siasa za wandu kodungana ndo fanya maugangi donc yo c'est pourquoi wala deli ka wanu zanuguzun pia limité mwenye dunia yenu Mungu ya ungungu moneso abatwe katina temido enda dofanya ugangi ngamba namshwa tumu mwalisi tidorfa parzone sayauka habari midu ende ibatana naye haina utu yo uchipanga isa adu dubar mweze shughuli yotakata badi utu inungu ndionge maroku mwanashe wangu Badruddin bufanya mpango yabo besemwa mu habari hadi sheka undasi mike habese harejei ende yado jitu sano jiwamba hajuzia kausi na juzia hefet ntujwe dare me dolpiki aware me ndini shanga bondo one sawe yauka fihlan c'est bel et bien yauka umdangu wa hebushini ulango ujo utamba iruka ngani yeye umdangu wele da haorema bahimdu mshe eza mrume shila shon de shafanu shimdati za sete ala kulli hali gejo lazimu wa komori wajue maslaha ya hao nizijo wafai madani wakodo zilio ba jasusi ngabo espion Marekani alihamba ukana rishilia makaulu au telefoni yo ndiyo fatihu ya dungo paro wandu wenda telekom wenda uishilie ze telefoni ni wandu wa parao na zila waelewe wandu walona tut basi hambari ishilia mukalama itiswalati appel milioni 25 millions d'appels basi hamba harumoze ntiza shiarabu neza Afrika basi za ho arabu na kati telefoni twambe utiliwazo mkate kangujo bahenge do ishili wa Komori watojo mkana mduni bele ambapanda la wingi mduni bele ambapo daika ngo ujo eze mukalamati za farasa ujahuli sabuo la hapa sabuo lango tukaunja daho ni jao izede makauli hatu shaka basi ngo kana ndongoza mradi za muhimu izode za runda Mwenyezi Mungu wangu tukauli hafu yarilike za khairi ala kulli hali o wandu wastafidi au kanga mwana nyasi Badruddin Mwenyezi Mungu jomlibando wana nyasi wenchi ngabo wadaza tujuanga wanzu wase Komori tujua walemewa shamduka dolemewa na mjohi twa okarambize ngo zinu ngabo walo Komori ngabo walo bonze vanema na rizamba onda boriero ozo no walo hula orambia rabe wasijoulo wafu bango wajua ya uka inu wanu wanadamu kwa tina ubinadamu kwa tina barugo wika yao ngwa ihisi yo ngwa ifikirio ekati utoa roho na wizi na uzina abonge abo ngelazimio sisi rifanye emba birjo shinda ri conscientize wa Komori wa elewe ngabo wandu watukufu walona maarifa hana si abo wenchi walona mahamijira hana si abo wenchi ngabo mabania tungabo wanashe watu abonge wandu wao pia ngwao nao ya uka ifori subuti ribenue ba quelque soit ngabo fundi amba ukana mrudwadi muhata yajo wona mru ajiyotobeza adungu yedeza wandu wavumbu wa yao wakadaona sambia tazali haja wa mdungu atazala jula mwajudunga mraji alhaqir idha wajada albadil nakara aljamil otodiwa za shako diwa da kajao wal asid imru wakweli lan yatakhallal anka lan yatakhalla anka kwa nawrati walau mahma kana albadil bainge tijiba chandobi wajubaki abongo wandu wakamamadu wajawa mranti wadunga ndobi wajawa mranti ezariba kishanda zinu kabati fundi bo mtukufu kabati mbaba kabati mzaze wanu wabango wanzu wajwa wanide usilamune tina watu wanide babila hao baizo ndabo wakati wa kamila kabati mdira juzi nena mnema wa shughuli ya mila rejo ukazaki agala kwa made umajani kona korabu wa mabadana wa matomba ni wakili na moto mkiki wa Brabant
ubange na mvinyo ne sema ulifunde sawa wafiligana jamaa alafu ndio kama kwa kulauzi uamba ngodo rumajali kwa ngodo rumabadi au ngodo rumanyi uoneza jiri sawa ili tu angali andu madada kabla mada zinu zinge ngo wonesa okay peuple ya puissant ide ukajaliko wandu wajua ujaliko ne sambe na twarabu na majilisi na tari wandu wana kaimu peuple ilo conscient wandu wa sheo sio ngoma ne kanza na zila zila to bien zibizila ezili to bien zibizila e wandu biwana kabati ndo mshwambe bale ko zina jo kama mlevi wandu to utashea unda rumoze rezo ko na kalinda la jiru la kauzina jao wanza tuende wachipulilia wana twatu silo hangu ba katina miduga ya jambege ndio aduzi sito bien sinuge bidio haraka wandu wambangu waone mila na unafiki wende wazire kwa zito wamekele chali kwa lisani sambe na mtabele mwisani na mtabele mwisima lisani wasangwa jori ngwana wadwa wafuse fuse iko mraja daba wote au message auto wadwa do sayo wana wadwa wala tabo kala weni aina skuru jo to do wana wandu wavulizwa nyumani sha ezibugo jori afu ala kulli hali ngamu shukuriyo kabisa kenga wana kalma la mwiso Kairulo nesegeri jo ulaho wa Komori bawa jibiwa wastafidi fundi Kongo. Ngamina makalima maili la mwando do shukuria bwana Fardin na wambia emission weni dungwa na wandu watukufu kabisa mono mzazangu toi Meri nge vanu wa mono mze madame la presidenti manesha usufijala liboko ya jitole ya waneno shenzi ndiyo shamyeze mgungo jo rere ya haina wa khairu usikini yenti ya hatu si rekam merekam dumshe e kaonesa ukange na hamuneti wabwa ingamjo mdunga voilà donc watu amanda wao riwashukuri ndondo na hupara wa Komoro hawinji wedunga ze emission zinu parce que zo mengoni mwa ze emission jo lamua wa Komoro le kalima la vili skanza ni rongoze de wanduzangu wa Komori wanzuani ni wambe uka azali tola nda watore ya nzuani hauvumbu wa reconciliation ilati reconciliation sha wandazi wahe wanzuani wampara kaatike mhara na jenzuani bae boulevard seibuha donc yaji hawajafanya hizo anzao iliwafungia Sambina Salamia alafunga mwana mjera ansani sasa wajua prepare la fatiwa jue adwena nzuani hela anzao vatina problem donc zinu pia Henry parce que mengoni mwa ze plan beza azali doka atahedaba la shinzuani hama mustadran ya mpositione yo mengoni mwa zenongo zae parce que womroko besha hundu ahundisiwa anikiwa hamvu mujojua démissionner beka amuniko Fatuma tilemewa donc yo omru capable yo fanya ndongoma ndizo donc yede manaka attention wanzuani waeleo ka haini mrika ongi harmwa zenongo zila o enemy numero 1 ya wanzuani watimbe nafasi nazalati dole lesa nemwa nahe wenda nzuani wende wahitorea wanzuani tizamba nondo vanuka kufungwa salami ulati mwanadamu afungwa c'est le suffrage universel ya wanzuani de azalairi warao au prison donc mfikika wanzuani kwa juu elewe kalima hiyo na uambia uka ngami na twama nao ka ngwajo changer no zinu parce que ngiyo harma ze jeni za hao ukamzuani yeo tabishiwa sha yo jojo sa sheto ambati jao gari amino kangonga johoja yode kalima la mwiso na kanza mwana mafahari ni ili tekelezeavo na husisindi lazima ila chinde zila mwe wa Komoro haini malawaliyo ngari shukuri yaho wandu wa stafidi haku yabo ngari shili yao izo amba yabo maraba menji auka wananyasi ngwa julizao zijirio shasi isi ngari rameno wandu rionese ehamu parce que kerida za sonsi pia yabo ngamwishi yao ngojoishia negociateur na wambe wala wandu isa waleje pia waisa warangaria wajifikiri kanga wana haki ni wandu matolo aeroport ni wandu matolo commissariat général de plan ni majevien ni wababa maulili wa ni wadzadze ni miji ni wandu wenyi salami ni parti ikayao ni do wenyi sambi wenyi mamadu ni asanabadi ni ashirafu wandu pia watolo anga mwanao zijirio wontiju mwanazali hanageze miliari ngwa nisizo matajiri walobonze na singarifa uhanza ya mtije muhadalo ani azali wanzuani mtije mabanga ba reconciliation banga bunugoziko utende yaonesa kemro ihajito
annadamu de majito wala azima ya azimia wa tauba ya mbekanga mronti hizo nafanya wakati wa ndoa mbingu anzora anzane shaka na ujua urengezi si wazinuya zangamize ni pale wa mali mtifanye jawangazi janu wanzuani bo wa mali mtibe ya zali nafasi banu na mjuhe banga jo mwimidiani na mjuhe banga jo mwimidiani na mjeri sanganyihe wanasho hatu wa ufahari wa ziro mwendo wa zihiro na izuzo ntipia wamba na ishababi mkombozi wamba wajori sanganyihe M2000 ekenga si wakati sanganyihe nori fanya nongoza za kweli ahlan wa sahlan bikum jami'an vous êtes tous les bienvenus itanganyihe jizo fundi watu ya parabanu iliri subuti ribeuso ezo nongozi yezino ze gouvernement ni mouvement ni wanazichana mwasoma kamno jo ubaki na mnainu emwana wazali ya rengenzi auka emana ya subutiyo ya mbengu jofanya nongwa madazinu de namna ya rionao auka ngasima pasivu haku ridaza tima kaulu timvu tima likartufanya raonesa ukana kariti ravi sharida za shelem mwanzo maudi ya jende komori ka bwandu njoni para ebane kemtaza wajilwani amde ebane kemtaza cha wajuka bunga tufanya ekamtia ekawa janu nje wajuka bunga tufanya kamtia mimi mtoko shida nifanya shanti na urukun tina usujudi tina utiraise wangu tina utiraise emiadi na irenga tina utiraise wa komori wari aminio ya ukana imma nasr swala victoire wa imma shahada unga jo ulidiwa rumwe bwana hilo shaka batiza mdeje ilingoni ekei pasanti par jenda komori ekei pasanti na nenwani za yambe boni kama Mwenyezi Mungu nonani Mwenyezi Mungu do ujuo shanti na ule je ilingoni au ka tamaga maruma jihadi na jihadi suwango wangamizo wa wangamizao suwango ula waufe uendesa hovevoni izo nizo mbele yao she dunia yinu wanatembo ezenu walizifanya wazinti zatu sisi zinga ijo anzalifanywa wana hatu na wajua hatu banga mwanao ezenu kwenda mnazili wa rumweti yinu shamnyezi Mungu jo hifadhi ya jalia jereje harumweti ya hatu ke hamad na Mwenyezi Mungu ya zamba ya zone sarmeze tabiri ya ukana laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq ngarizona wa tabiri la tadkhulanna al-masjid al-haram uka ngojorejei haruma omsihiri wa maka abonge Mwenyezi Mungu jorejeza watu wonsiju hatu haruma e place de l'indépendance redera onese okarisari longo wa hatu karna urumani mafahavadu karna urumani wezi eni ya Isaya birana tosunzuha bagarita wandu walo warahafu walona irumi walona hamuneti walona haya shake na ujoba kieti hatu na mnainu riumbwa malibro jerirendwa watu wana rirenge independence ya rwani wazungu abasa jerirengwa otaji ni mafahavadu uchiwono mtwana nele abakontini mwazali na mrenge list ya wandu walo ma député ni ma ministre wandu walo dawana wandu ba Mwenyezi Mungu jori nike victoire man yattaqillaha ja'ala lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin na rikebo ngujuba ngarjo wona ngarjo sha isi karja